ya nyuma ya Ozantanya the KL Gangster hatagira uchiko the premier for real the one and only Masoli baby nukuri nawe muso iyo sepila nsonga marila kazenga maso KL Gangster nyuma ya Manzi Music gafotozi umucyo studio studio ya mbere ifoto renza mu Rwanda ni kwa Manzi Music sikia vamu buyobe hatagira uchiko tumandirimba Ozana tumandirimba Ozana tumandirimba baby girl tumandirimba baby girl tumandirimba baby girl tumandirimba be my baby. You could be my baby. You could be my baby. You could be my baby. Your body, my body slowly. Washake bahuluze police. Poli wawena lipi potana kwigula. Oh my god. Last time we party banyindi loki. Usapusha papada for me. Poli chingendi leki pepe ndalekula. Darekura. Gumoni minsele kwichuma. Skia. Aina la boba la gusiga. Abara gusiga darling. Vamu buyobe. Wiho bagira. Kino nkwereke. Tumandirimba. Ozana. Baby girl tumandirimba. 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 Katujya kujazindiye KL Gangster dutangiranga umukate arimo gupiga arimo arapiga ibiteko birasimbuka dore ngifira simbukira mu mesa iramusuzugura ifira umwangira ifira mucitse yarayitetse kumba hanga hari indi ntiti yabonye ko byamucanze inyabya hakurya dore nganga hiniti iramuyibangarizwe n'abake imuha sauce tomate ya Chico asukanga mu musosi wose urafata sasa kunanga isosi saneza ifashe na humuri tukura dore ngifiri garura yabonye birenze na irigarura maze ifiri tumba gusa mu isosi yemera gutekwa bayiryo hehe no guhendwa n'ibirungo igure sauce tomate ya Chico ikozwe mu nyanya z'umwimerere igura amafaranga 50 gusa urayisanga modoka yose akwegereye mu gihugu sauce tomate ya Chico yoherwa n'ifunguro ryawe. Bakubwe Eric Tech yaje nk'igisubizo ku banyarwanda nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga tayari byari byarananiye pe ariko nagereye kwa Eric Tech ibikoresho byanjye byose by'ikoranabuhanga karacemutse. Eric Tech ubu ndishimye ni wabyumva kwa Eric Tech bazananjye sankara ajya gukoresha tubafite ibikoresho ni naho tugurira ibikoresho byose za laptop desktop ama kamera zino za CCTV cameras yabiri by'amanyarwanda ndetse nitagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. Ntabwo ari ibyo gusa tubafite CCTV cameras zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya mu masegonda make cyane kwa Eric Tech akira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT electronics ndetse kandi igitangaje kwa Eric Tech bigisha computer ariko ku mafaranga make cyane n'ibindi ku giciro nk'icy'umuneke hagati y'isoko na station cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura ni mutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu arakinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Nimero ni izo ngizo 0782510099 Eric Tech niwe muvugana noneho urumva ibaza nawe sankaraho mavuzi ni banyarwanda mujyana abana banyu kwa Eric Tech bakora iki bahinduke ba Bill Gates biga computer quand même encore présent cyari sankatoti sankara da premier niwe mwumva hatazagira ubyibeshyaho wakeneye kwamamaza hamagara za nimero zacu 0783466212
Tapurimiya Raginani we muvugana umamagaye umbwira ubusangu tukakwa abyeyi bombi ibice byahe ibyo nawo bivuze ya kadutangire KL Gangster Rufani tangira film Michael Jackson Billie Jean rakifaya Billie Jean inde mwokapfa mwe nimukavugira rakifaya mujye muvuga Sankara urumva none ariko rakifaya yararenze tangira gute rero baracyamamaza iby'iwabo ukereye kwamamaza kuri televiziyo yandi yigenga nimero nazo babwiye sinzi subiramo darabani ni ndamariza ngizo company nimero zaje nazini ni 0783462222 abo nabandi mbanje kwamamariza kuri televiziyo yanjye na radio yanjye umudomo.com abateguye ninde nande nakubwira arabonye filime yaza mu bandi nka The Town ukabona Takers Scope Productions cyangwa sukabona The Town Takers KL Special Force Ganaba Grand Brilliance amatangazo turagera ku babyeyi ba Pepe bararangisha inkoro yabo inkone yabo yapfuye mu kwezi kwa Murezi Ramazani bararangije n'ihene zabo ebyiri zaburiye epfiriya ku muhanda ujya rwa Mpara zibwe zisanga izigana muri quartier ya Kuno yatuyemo uwazibona yamenyesha umuryango muri agara gato byari burage mbanze nangire mbabwira amagambo avugwa hangaha bimeze bite cyangwa muri filime mwitonze filime yiswe amabandi yo muri Kuala Lumpur haruvuga ati ubuzima life semua orang nak hidup buri muntu ubuzima yifuza kubamo ese ubwo twe turimo nubuhe kaya ada yang papa ati muri isi hari abakire hari n'abakene haruvuga yang kaya terus berkuasa ati abakire iteka bari hejuru yang miskin dipandang hina abakene barakandamizwa niyo dunia tubamo mana adilnya ese ubutabera buri muri iyi si turimo yang putih nak hidup ati hari amabara y'ubuzima gusa yang kaya dipuji abakire barasingizwa abakene bagakandamizwa no musore mutu tuganirira hari umukene yaciye mu mafaranga ada untuk diamati di kota yang tidak pernah mati ati bibera muri uyu mujyi wacu ni bitana n'ibyo batajya baryama barabacuza uyu mujyi mati urupfu niki tak takut mati ntago nenya urupfu engkau takut ese wowe utinya urupfu n'umusore tuganirira are you afraid of death ati nge sindi utinya harga sesok nasi aku berjuang mati-matian atara no kubona agakombe k'umuceri warwana paka ubuzima ubuzima bermula di sini nuko inkuru yacu itangira nuko bitangira hari uwazaga ati muri Kuala Lumpur no kubona agakombe k'umuceri hari wambaraga bijyoma ku bipfusi ku bapagasi hondagura abapagasi ya ni muri Kuala Lumpur hari ababandi aho nagurwa matematemesha aro wavanye y'inkota bayise KL Gangster cyangwa se Kuala Lumpur KL Gangster kabiri rimwe mwarayibonye mbaza n'igice cya kabiri hari wazaga wa musore twatangiye tugana ati hano no kubona agakombe k'umuceri n'intambara itoroshye kugera hano hari ibyapa bimanitse bisa nkaho ari umuntu barangisha kugira gutya uyu musore mwibuka muri filime yitwa KL Special Forces masaha y'ijoro ati uyu mujyi wacu ni abantu bahora mu kavuyo aka gasoro ukibuke muri KL Special Forces bakita Ashilaf amabandi mwijoro ni muri Kuala Lumpur bahora mu ntambara gucuruza imogi intwaro abakobwa nizo jobu za ndembo na amakipe y'amabandi
baragundagurana. Hano hari abakira bashora imari abasore bato. Bandi ni sore mabandi muri iryo joro yaragundaguranye. Yewe muvandi, hari uwaje nyuma mfite icyuma gisongoye. Yewe ndabaga ngwanyi we fighter bagagura mugenzi we ndangije cyuma mu mutima. Ndakubwira amarira barapfise kurya ibimogi ntwaro n'abakobwa waje n'indwanyi byanyabyo bw'abanyijosi mugabo n'indwanyi we Sabat on the battleground. Fire asasa aravuga nirushaka wowe nirushaka intambara nta sense wowe cyangwa ndi kuva kare mutera urusaku ndasende mwese mbarasi nanabahereza kubera ko ibiciro byazamutse muratekereza iki kankoresha ibiganza byanjye noneho nirukeneye imyitozo nanayikeneye amavari mwacu mwisi arahageze nkunda stile yanyu inyibutsa jeti yo kugunda ku Rwanda mumeze nk'uko zapfuye z'imirangi gusa. We na jeti yaje guhinduka umushauri w'ibiganiro hano nanjye umushauri namuba byose ntirubyitayeho ushaka kuba jeti tugahinduka Buruseli ubigora ibiraha we master wacu ararenze wakurya n'amenyo birashobotse ni ikipe ebyiri. We tuza sha ibijyanye n'abikemura wa musenzo na munsi n'umwe naza muri quartier iwanyu zaza makaritsiye arani nkumva ngo biryogo yahanganya na Nyakabanda bapfura umugi cyangwa ibiyobyabwenge waturetse twenyine. We buryo mubaho dufite amabwiriza natwe king yobora abandi yawe neza nasi yayoboye hano wayobore neza. We business yuma duhombye ndashaka kuyobora ahantu handi nshaka amafane mano sasa ni amabanda abiri. We hano narahavukiye nafashe imbunda yitwa M16 imbere yawe nayifashe naranavuka. We niba uragatangaza ko duhanga na Rusingo apalagi lu nyanyi cyose ni ukuvuga gusa no kuririmba nateka ari umuririmbyi fati moji hakuno. We niba ushaka na polisi ziza uze duhanga ntacyo bidutwaye duhanga n'umwe ku wundi nabirenze kugira ngo uzane umunwa waruzingo efunga umunwa sinshaka abandi yazongera guca mu gace kanje. Yitwa King Rupara. We ni kwa Lampuru turimo ni kwa kumva ngo abandi yose ari muri Kigali ariko ari amabandi y'Inyamirambo akaba yiremera. Luma minum air. We murashaka kunywa amaraso cyangwa amazi? Ngiye cyo nifuza darah byakabaye amaraso akaba ariyo tunywa duhangane karitsiye ebyiri Biryogo na Remera mujinga sana. Apa kau tak nak makan ni? We yakomeye cyangwa turiye hano harandi babandi ku muhanda je boleh cakap engkau sikit lah. ndashaka tuganire vuga ibyo vuga sha. Ni apa cerita ni? Muvandimwe bakumanitse ibiniki Orang sekarang kau nak main duit along pula. wavuye muri amabandi Hidup mewah dengan duit orang. nta soni ufite Aku kena pecah daripada hidup. ngaramfura kugira ngo nsabirize nabi bandi Hutang along ni aku tahu nak selesai. amadeni yanjye nzayishyura ntabwo nakubwiye ngo unsabire Ke, Jai. washatse akazi gasanzwe ugakora ni mukuru we Tak kau cakap dengan aku, Jai. ibibazo birimo biratuzira. Tolong aku rasa kau tolong mak lebih penting. umva agenda ufashe mama nanjye ndamufashe nta kindi Buat. Diorang tak sempat bunuh aku. Tak mungkin. nta kindi kirenze nabandi ryamangara ngo rinyice ari waje aririmba akarufendeke ni umurwayi wo mu mutwe Yesu aragira ati mujye mwubaha baruta Tu hormat orang lah. je wakubashe mukuru wawe Kau dah deraka dengan dia. Kau cium siku aku. wakananinye Kang. Sialah boy. Kau jangan masuk campur. wewe wibyivangamo ibi ni umuryango wacu Aku cover kau. umvane ku ruhande rwawe muvane Mas sekolah sampai sekarang kau campur budak 3 suku. aho iki kigo gihe cyangwa kimande yawe Masa aku masuk penjara Kajang dulu. uribuka ahise ko nagiye muri gereza kubera kwica umuntu Apa berani cucuk punggung aku. nta muntu wankoragaho gusa ndacyari isugi mu muhumetso umva ikigo ry'ibiganiro bifite ibibazo byavamiye Sekarang kau lagi Jai. Kau lagi umva ndabizi kuri ubyihanganye gusa mak sikit. ibuka mama basi ugerageze uhinduke uradusebya Jai. je uzi indirimbo igira iti Kau tahu lagu tu kan? uzicuza Sikit. tekereza kuri famiye ubwari mwe Aku dah yang muka hitam balik.
urabyumva Kau minat sangat dengan gaya gemuk. agira ijambo gisi ayiwe ni umusazi Panjang kau. mva imbere wakigora ikiwe Kau pergi balik sekarang. harya aho twazanye agiye akivuna izuru Balik. mva imbere harya haciye hejuru Sini ya. kigara ubwenge arufendeke gicaho ni igisazi cy'imana maliki buretse gato Kau tengok apa adik kau dah buat kat muka gua, Malik. reba murumuna yawe binankoreye Gua, Malik. Maruah gua, Malik. twaganiraga Aku nentak dengan Jai. wakigora igihe ugize imana ni petit frere igihe gukubise yaba ari njye nakaguhonda ngo ni maliki Ini exhaust, Malik. maliki ushaka kuvuga iki Inilah 200 Cikaru tumbang, Malik. Sedap. uzi abakobwa umuntu yagiye agura Cikaru ke bro? Aku rasa bro. Kadang-kadang mulut kau ni. we cunga umunwa wawe maliki kiramukanga ni intanga ebyiri mugenzi iri hakuno Kat rumah aku tak nak balik, Malik. Merayu-rayu. mugenzi ni ngakananga k'imana karaza kavuga ubusa maliki ni umusore witonda Kecil besar je aku tengok kau. bisa nkaho azajya yahirutse gusa mwana kamubwiza ukuri Tak nak tengok. Apa izuru ririmo rirava dalam cerita ni? Kata masuk penjara bunuh orang. we abantu benshi bagiye muri gereza kubera kwica nawe ndagusubizayo kubera urusuru rwawe mugenzi ni ngakananga k'imana bakuranye Malulah Abang Ludin. maliki izuru ryanjye nta kibazo karufendeke karakurikiye tugaruka hakuno sasa hano hari amakipe y'amabandi murumuna wa maliki aza hakuno ni je Korang semua ni tak ada telur ke jadi baru? umva marashaka kuzaba acakara kugeza ryari akunda kwiyenza nawe Alex tu kakek korang. alex yabakoze iki mwabasenzi mwe Hutang sama bos gua. we turakwishyuza Dok lu punya muka ni. niba utazi utubwira ibyo bigambo ariyenza nawe ni murumuna wa maliki ni je Kau, ini hal aku dengan dia dan never. umva ibiri hagati yacu ni gute mwagiye kubibwira amagara mfurere wanjye Boleh kau cakap lagi? Nak tak? Lu tak mau rumah lu kena kacau. umva niba udashaka ibibazo vana muri iri joro cyangwa wishyura imyenda yacu birangire byaratangiye koma bandi baramwishyuza ateranya no kubandagura sasa ni murumuna wa maliki nawe y'igisibandi ku ngufu n'aba bandi bo muri kwa Lalampuru Kairo Gangster maliki ku babandi muri uyu mujyi harimo abakiri bafite amabandi yabo abarimo arahondagura sinzi sebuja ngo nindi Sekulipat, siapa suami? wa musenzi warya warimo urambaza amafaranga Balik rumah nanti jangan lupa cuci kaki. wawe utaha ucunganwa n'umudomo kandi ujye ubuka koga Ikut. Okay? ujye wizera ko buri joro ryose umuzimu wagutera ujye urarukarabye tugaruka hakuno kare nawe numva mwanjye gihe twagonganye Dia kata nanti dia bayar balik lah duit Along tu. yambwiye ko vuba ngaho imyenda ari buyikemura iwabo ni abakene Salam kat mak. mama yagusuhuje kandi ngumubabarire niko yambwiye aranamubeshya Apalah Malik. mariki ndabizi Ada sebab tu dia ambil duduk dekat Along. afite impamvu akora biriya Salah dia kan? usibye ko ntabwo twamuta Tang orang. umuvandimwe je Aja. Dia dulu saya akunda guteza ibibazo ntabwo yagerageza guhinduka cuma marah sikit Abang Jai tu. hasi wazamuhaye ikigo Lah nak bertekan dengan dia. uranyizera ko nagerageje ibishoboka cyangwa Kepala batu. Dah lah tu. ntabwo kumukubita byakemura ikibazo birahagije mayiki Lah hal macam ni sampai ntabwo nshaka abana banjye babiri nasigaranye namwe muhinduka abanzi kau kena hormat dengan Abang Jai. umva abasaza bajya ububaha je afite abana 3 Aja. umukobwa umwe n'abahungu 2 gusa umuhungu umwe gisibandi je Kat kampung ni Zati malu mah. ahantu hose bigamaneka amafoto y'abamwishyuza imyenda bashaka kumwica polisi Selama ni kita susah pun. ati ni igihe kirekire turi mu bukene Biar apa pun yang ajaib buat. ntabwo nshaka ko abana banjye namwe ubwanyu muserera mukangana mureke duhangane n'ubukene bwacu Doa lah. mureke tumusengere dusplay to Allah n'abasilamu ni bwatinze Kita sudah ambush. wewe washimuse ahantu ha kingi Makin kembang ah. numara kwashimutsa uzaba ufite ahantu hanini uzaba ufite amafaranga menshi Ada je lah. Kau tak ada di tempat. nta muntu n'umwe nshaka hano ntayimira Kau lagi tak ada puas hati. ntabwo birarangira Kapal karam. ndashaka ko kingi acupira akajya hasi Apa goyang ikut lumia kepala. nakumva ibyo mbwira gusa Apa? nshaka ikindi Jangan sampai lumia kapal karam. we nawe mubureke guhubuka utarajya hasi King tempat mah. King ndashaka gukora amafaranga menshi ku buryo mwese sigara ryiyobowe mu gihe wonyine penuh. ntabwo ndahaga Semua taiko su. nawe urundi mukire kumbe hakuno araza agahabya n'abakire ati karitsiye yawe nayo ndayishaka munyunamire kandi munkorere Lain. Jangan sebab utazarenga umurongo sha utwinjirira sama grup lain. tutaba abanzi twese dufite amabandi tuyoboye gang leader Siapa mau cincang sama gua? Grup. nta muntu wahangana nanjye King kurap tak ada bulu tau. Lencai. Gua icyo nyine ni kimwe n'uko wowe ugenda ukabwira amabandi yawe yose akanyoboka gua cilat lumia dah. cyangwa se uzicuze ni tayilongu ntibwatinze Ma, mama ada apa mau jumpa gua sini? kuki ushaka ko duhurira hano n'ikihutirwa Hang sama Talong settle 咗啦
waba watunganya Tailongo. Sekarang macam mana mau angkat kita punya tempat balik? Umva ndashaka gusubira ahantu hacu. Iso ashaka kubyivangamo cyane, ntagomba kubyivanga umwana wanje. Tim Kai, Tailong sudah bikin hal sekarang. Tailongo yarabitangiye, papa wanjye yitwa King ntago yamunamira. Gua tak boleh simpan gua punya tangan. Naye ntago nakwicara mu ntebe. Dia lawan sama Tailong. Mwana wanjye wowe nasora kungatsinda Tailongo. Apa King boleh buat? Wakicaye ugatuza. Gua sama King mau jumpa semua kepala. King mau semua lah. Jewe uyu mugoroba na data King turaza guhangana na Tailongo. Sama Tailong. Kamu lemah. Ntago Tailongo mwamuhangana nawe. Akisa. Sinitaye kuri upfe ninde gusa. Awa mati. Mwana wanjye sinshaka kubona ko upfa ndacyagukunda. Umudamu arimo aragira umuhungu w'inama. Umwana na sati paka duhanganye na Tailongo. Tepi kak. Bakaranga mu igaraje. Bakamparike. Kumbe wa musore Maliki na cyamushibira hakuno mu igaraje. Bos nak pecat gangster macam aku ni. Silap aku. Ariko mwana boss wacu nyiri garage nk'ubu yazashinze amabandi natwe tukamukorera. Kerja sini pasal kau. Tak nak bagi kau bos. Mbandi hano buri kanya nshaka ko tugumana mugenzi Maliki aritonda. Hakuno mugenzi kakananga bakuranye ntago kuzuye mutwe gusa nta kintu yamutwaye. Berlumuran darah kono. We muvandi wiseka. Hijab, gangster apa benda tu? Kau jangan ukit pasal ni kang. We ibyo bire gutazabigarura hakuno. Budak-budak gua dah sampai. We bari nabaje kunshaka buretse gatoye ntegereza hano. Sialah. Mugenzi ni kagasazi ka mushuti. Kwa mugabo King uhanganye na Tailongo ryabandi. Ndiza kureba Maliki. Semua belagaknya. Muraho. Macam Mesute. Macam semalam juga. Ndacyari wa wundi. Ndacyakora cyane hakuno mu igaraje. Kayak macam kau tak boleh. Aku bukan. Ndashaka kuzamukire nkawe ndekere kujya nkora mu igaraje. Uruzingo ngura byima dore rufeni kakurya. Ijyaga de bya bawusa biri mu ndebe uruzingo. Uruzingo to urebe. Trisha, Taira. macam kau. Musore niba ushaka kubona amafaranga nashaka urwani. Baru boleh hidup. Apa cerita King? Uri mu bibazo. Tempat aku ada masalah sekarang. Tailongo niwe duhanganye uramuzi sibyo? King ni tempat. Banyak. Karitsiye zacu yarazatse Tailongo business arazangiza. Ni ibimogi kugura intwaro gucuruza abakobwa. Kunci tak ada bintang pun. Turi mu bibazo birenze. Jangan kata macam Kandi uri uruzingo ukashwa. pasal sini mari mau cerita mah. Umva nashaka uturwanire. Apa? Ntago bisanzwe. Budak lu balik ambil kaca panjang. Maliki ni ndwanyi ishoboye baramuzi ariko ntago yarwana. Budak aku pun tumbang. Yang mati dengan dia pun ada. Kali siapa? Abasore banje bamwe barishwe abasigaye n'abafite ubwoba ntago bahangana n'uriya mugabo. Ada King. None ushaka ndwane nawe. Aku tak masuk campur. Harap. Ntago ushaka kubyivangamo. Nanti aku sendiri yang susah. Nta bibazo ushaka kujyamo nifitiye umuryango ukennye dufaranga dukemura nitwe tutsangira. Walau tak punya nyawa caga. Tak ada siapa boleh calah. Umva ndashaka nako dutanga ubuzima twice Tailongo. Bikin jadi pocong kan? Nta bindi birenze. Aku betul-betul nak kau join. Malik ndashaka twiyunga ni King. Boleh tolong aku blok Tailong. Niwe byiringiro dufite. Dia boleh lawan dia. Nta wundi muntu watsinda Tailongo. Udah kenal kau dari zaman sekolah sampai sekarang King. Umva tuziranye kuva kera nyiri umunyeshuri King. Tapi dah masuk hal gangster semua ni. Aka kazi ko kuba abagangster ntago nyaka ko nabafasha. Mugende mwirwanire mwifashe. King. Kalau dia nak bunuh orang. Yewe ni amukeneye umuntu ubarwanira muzajye mumenyesha. Tak payah. Hakora mugenzi. Nuza je yabaye ikibazo. Abanga ni nkamuvandimwe mu kirimi cyo muri Malaysia. Macam ni nanti mak akan tambah sakit tau. Mama witekereza kuri musaza wanjye je. Kuko birakuvira mu burwayi. Betul. Abang je kau ikut. Nago nari nzi ko je bizarangira abaye nka se ise nawe yari ibandi. Inilah. Iso nawe yari ameze kuriya papa wanyu. Utang sana Iteka ryose yahoraga mu myenda abantu bamwishyuza. hari ada jawab. Abantu bahoraga bamuhiga buri munsi. Aho kugira ngo so yishyure Sampai dia sanggup. birangira abishe ahubwo nawe birangira bamushatse paka nawe baramwica. Mungkin ini semua salah mbak. Ati wenda wasanga karya basigaranye nk'abana ntarabareze neza ntarabaye umubyeyi mwiza. Tak macam tu mak. Mama we kwishinja amakosa. Salah mak. Ntago amakosa ari ayawe. Apa ayah? Amakosa ni aya data. Dia tinggalkan kita. Ni gute atuma adusiga muri bibazo byose. Sabarlah Siti. Mwana wanje Ujian dari Allah untuk kita nak. wenda wasanga ari Imana irimo iratugerageza. Mak sedih. Narakaye gusa. Mak tak pernah dapat rasa kasih sayang. Abana banje babayo batazi urukundo rwa se yabareze ari nyina wenyine. Ntago bigeze babona se. To yakujya rufendi ko gacwa. Ana bari kumanuza ataterura. Sasa kamwe mu mabandi karangiye karagaruka. Gatere Malik Njuga. Taruh bunuh orang sana sini. Jiwa kucu-kucu tai. Mwana bintu yatari. Bro, ha? Hey, hati. Yewe naye ndije yakuno. Nibwo aruzi ngoni rufendi. Alikure.
Dunia ubuzima ni hatari. berapa kali Uma cakap sama lu orang? Siniteye ku mafaranga. Kayak dalam Iyo mba ndukeneye kwiyunga kuri king nakabaye murwaniye kera. kita ada king. Umva we ni business tashaka twiyungeho. Sampai mati takkan ada uban. Tapi dia bukan fighter. 3,000. Umva nagari ntandwanya afite. Lu punya bisa. Twiteranyije Tai Longo yadutinya. Blood brother. Umva turi abavandimwe ari aha. King pun lu tetap pun. Uracyari umuvandimwe gusa ntago nabafasha. Dore rufendeke rwa ruzingo. Are you forever? Wa ruzingo wari wowe. Shut up. You with him. Blood brother. Umva muri abavandimwe. Bloody fool. Come on, jauh itu. Twebwe turi amapanchi yakundana cyane Bloody Fool. Bukit Bintang, Jinjang. Sekarang petaling. Sasa ni bwatinze king aragenda ahamagara abandi bakiri. Bose afite abandi bayoboye. Mana dia mau conquer, dia mau hard lah. Umva ibyo uvuga turabyumva kari business gusa nta muntu wangana na Tai Longo bose baramutinya. Mesti makan sama lu. Lu cinta apa Joki? Umva wewe kwigira Jack cyane ibyo ngibyo urimo uravuga ntago byavamo. Gila, tapi kacau family orang. Ntago Tai Longo agena abantu bose batera ubwoba nta wagushora imari nta nwago ababandiye. Semua pun sama dia. Jamuri za banko kujanga za Filipine ushaka abandi bakire mukorana gusano ntibyavamo. Abandi bose batinya Tai Longo. Bapak pun gua tak heran. Itu kali mutu sama Bota Chin. Ibu mak pun cium tangan. Wewe ibintu ntago byoroshye twigire nk'abanye Colombia duhangane nta mugukino. Beli orang semua. Pasal tu umva Tai Longo cyangwa yarabishyuye niyo mpamvu mukorera munamwubaha. Kita semua ikan dalam satu. Bisa nkaho twese turi amafami ari mu cyondo kimwe. Memang berenang. Belakang semua ikan di mobil. Tai Longo twese bisa nkaho yadufasha yadukoresha. Kita semua tinggal tulang belulang. Bisa nkaho ubwo banyifite wenda yaturimbura Tai Longo afite amafaranga menshi kuturusha. Ni bwatinze. Ku muryango wakuno waba Maliki. Wari kecu. Cyo nisi. Muzatwishyura cyangwa? Ubwira umuhungu wabasana amafaranga yacu. Cyangwa wagikecu uzapfa. Urumva yemko? Mari kugera mama. Mariki. Nawe ni ndwanyi. Asanga hakuno. Mwana wanje wirwana. Abari kuri nyina. N'abandi ya Tai Longo. Baje kwishyuza muri umuntu nawe wari. Baje kumukecuru barahondagura nicyo bazira. Mariki ni ndwanyi byanyabyo. Mariki. Bafite akazu gashaje gashobora kubasenyukiraho mukanya yo ni ingunguru. Mariki ni ndwanyi we fighter ndwanyi byanyabyo rubaho mu mugongo Mariki witugu wamusenze ubwekira umura cyawe n'ikitishyura arayibona silap ribu lagi. Ahandi umuntu asiyagenda Apa yang dia beri? kumbe dore rwaje rwakaryamyenda. Dia guru dapat apa tak guru Sarah sekalipun belum tentu boleh lawan aku tak. Yewe niyo yakwizamura guturiya ntago twahangana. Kofi dia lebih ya lu ni. Buatnya dihantar satu kaum. Dia duduk jai. We niba kohereza indi kipe sari y'amabandi. So buat bisnes ni kan? Tak ada duit. Tak. Mwemeye ko dukorana reka dukore business. Nitugira amafaranga bizarangira. We abakubise umuryango we baturutse kwa Dragon kandi Dragon akorana na Tai Longo. Ini jai. Omba we amalaje yose iranzi nta muntu wankoraho nkanswe karitsiye. Lain kali jangan pakai inari jari. Ntabwo uramenye ko nyina yatewe. Budak-budak yang kita gegas malam. Ye baba sura kubise ejo batatse iwanyu. Saa dore cyangwa arajya kureba nyina. Twabonye amukubita umutwe ku rukuta. Mukuru we Maliki hari mu bitaro. Ni gangster ni Mali. Aku dah None nyagasani kumbe rufendeke wa musazi w'Imana. Kiza kuri imande. Muvane mwe ntabwo uri Jack cyane. Nta nubwo uri tingi. Uri umuntu usanzwe. Kajya kari sawa ne. Maliki nugira ubwoba. Umuryango wa nzawita ukene cyane mushiki wawe Zati. Mali. Urumva? Ujanji aku akan jadi suami yang baik untuk Zati Mali. Umuntu ashaka kuriya mukobwa mukunda uzamubera umugabo mwiza. Semestinya berbangga. Kandi uzishime. Apa yang berpangkat abang besar macam aku ni Mali. Kandi uzajya ufata n'umuramu wawe. Tegere kumukingira mushiki wacu ku ngufu wa masazi. Nani sana Mali. Mari kugira ngo ndaje nawe yapfuye kiziko yapfuye. Arakanguka. Apa yang kau meripis? Rufende niki? Wewe ni umuzimu. Kabangu Mali. Muvani uri umuzimu cyangwa Mari? Yari kiwe cyangwa ngagira uruko dashi rest in peace. Kuraho bya bandage. Magau Mali. Mama yeyi. Byutse tekereza nyina. Mali. Mariki yameze nk'uwasaze. Mali. Arashaka nyina bamuhondaguye shawo. Sorry. Ngihangane hakunino. Masih enggak. Muganga. Siapa nama Encik? Izina nyoko yitwa nde? Havayo.
ibi byose byatangiwe na Kirumunaki. Mak tak apa-apa ke? Mama umeze neza? Teruk sangat. Cuma kepala mak ni. Nta kibazo mfite usibye ko nakubise umutwe ku rukuta ndahwera nta kindi. Katanya doktor suruh mak buat CT dengan Bamuhamagaye guca mu cyuma nta kindi. Kalau ada apa-apa jadi pada mak. InsyaAllah mak tak. Mwana wanjye Imana nibizi ndamera neza inshallah. Mak dah kena masuk dah. Jumpa je. Umva akeneye kujyanwa mu cyumba wamucisha mu cyuma. Harya nayo kwa garafi. Umva mu Kinyarwanda nabyita ngo ni ibyuma nimba ari hombo bamunyuzamo mu Rwanda. Deva saja yang nak defense kita. Yang lain semua ikut Tai Long. Kalau Amva nene yuko twinga kuri Tai Long. tak payah nak gaduh. Umva nama mvuye guhangana mama hoya. Kasih dia free. Sasa hakuna umugore wa King iteka baramubwira ati nanga na Tai Long. Suka cuci kaki masuk tempat kita. Ntabwo twatuma Tai Long akora ibyo akora byose. Tugomba kumuhagarika. Satu-satu tempat King dia seorang kan. Secara Umva umwanya waso yarawutwaye. baru awan nak berhenti lawan sama Tai. Mwana wanjye tumashaka nawe utuze uguhame hasi ushaka gupfa. Nibwatinze. Hey, gangster besar. Ndabona murimo murasangira sha muryango ukomeye. Tai Long ave imbere ya King. Lu guna cukup-cukup. Harya mushaka gukoresha amaboko dore agasuzuguro ku meza barya. Kan lu minta tolong sama lu punya anjing-anjing kasih. Ndabona imbwa zawe zose zigushagaye. Orang bikin lang sini macam lu cautul lebih Ase wasaza wacigabo. punya tempat lu mau sobat. Nanti lu mendapat Mushaka ahantu hadatose kuhatwara. ada mungkin lu. Cyangwa ushaka duhangana uyu munsi. Kau dah dapat apa yang kau nak? Apa lagi? We tuza ni gutusuzugura imbere y'umuryango Apa wanjye. kasih lu muka lu mau pijak kau punya kepala. Lu ni kau bodoh. Gua tak Teka ndi umuswa sha. lu salah pandai main belakang. Lu kasih contoh. Washaka kuntinya bagiye kubwira abantu bose ngo baze mukorane kugira muhangane Ada nanjye. cantik lah. Byiza cyane. Nakari ibi ku ruhande rwanjye. Pun tak lacun mah. Lagi Wakipresent ibyo wakora byose ntabwo byakunda. punya orang. Lagi Usa n'imbwa yabuze. seperti binatang macam lu punya muka sekarang. Wasaze cyane. Goyang belakang King. Apa selalu mau goyang? Sing. Baraburana hakuno. Bangla. Lu sudah berapa hari tak ada mandi? Lu jangan jadi We ntabwo aba gangster. Ron 95, 97. Nkajya kuri sitasiyo ya peteroli yanyu hose ndaza kwigarurira. Mau tolong sama lu. Harya nireba ndishaka gukorana nawe sasa bisa nkaho ibyo bapanga byose Tai Long afite umuntu mu amakuru ahita mbaza ati umuntu ushaka gukodesha ngo agukorere ninde. Tempat lu balik ah. Lagi kau punya samurai belum benar lu punya badan. We bibaye byiza watinye inkota yanjye we King akiri kare. Lu bikin sekarang. Kasih mari. Vuba aha turagushyira hasi. Sekarang ini muka. Nanti ini muka yang kasih letak lu punya nyawa tau. ucunga nk'ubuzima bwawe hakiri kare. Bunga. Aka ni akana ka King ni akanyamunwa. Gua tidur ah. Lu panggil Yakuza. We waba uri umuyakuza abayakuza nabashyize hasi nta muntu wankanga. Lu sama dewa boleh bikin sama gua. Nta kintu wakora we. King arihagurukira. Cepat anak bini depan orang-orang aku. Ni kizagaragaza imbere y'umuryango wanjye. Kalau kau nak main aku, bukan masa ni. Ntajya ajya kurwana nanjye. King Tengok lu punya anjing ah. imbwa zawe zose zarakuze navuga abantu bose ukoresha. Dia bini ah. Gusa niba iby'umugore wawe kiraceceka. Umugore yarimo arabwira uyu mugabo ati sheri ntuhangane muganga avayo. Dah dapat keputusan Siti dan nyoko bamucishije mu cyuma ibisubizo byasohotse. ada ketumbuhan pada otak sebelah ati mu bwonko bwa mama wawe hajemo icyitwa tumor ni nka kanseri y'ubwonko. dia boleh lagi berhitung hidup pada iriya brain tumor ni kanseri y'ubwonko gusa iterwa n'igihe cells zagize icyo cyangwa se zacitse intege. hari igihe wakubita umutwe hasi kanseri ikazamukiraho. ntabwo ari kanseri isanzwe gusa yo yitwa brain tumor. cells nizo ziba zagize ikibazo. bivuze ngo nyoka akeneye amafaranga menshi yo kuba yabagwa cyangwa se akaguma kwa muganga. ni abakene semakin serius. nibitinda kugira ngo avurwe kanseri ishobora kuzura ubwonko guspreadinga. sasa ni umukanishi udufaranga abona ni umutindi nka Ramazani wo mu Biryogo ni nica nikize. dore cya kigwara umujyi. Memang mak teruk. Teruk pasal apa? mama ari muri kondisiyo mbi Pak kena tanggung. kubera wowe. Apa tak pernah serik ke? Sabar. ibi niho tuza nibazo we tuza. Jai, aku bukan nak masuk campur urusan ni Jai. we bibaye byiza wavana ukigendera. mama ntabwo ashaka no kureba mu maso. Kau kena berasa tadi Jai. Kau tak boleh macam ni. mama yakubiswe birenze. Pukul. we ndakubajije iki funga umunwa. Tadi aku kat sana mak aku tak kena sentuh, faham? iyo mama yacu yakabaye nakoze wakigwa ryo vana. Malik tuza. Malik ikuta murumuna wawe. Cakap dengan kau bebek aku tak dengar. wakigwa ryo akaba yarumvishe inama umuntu akugiriye kuvana mbere. Jai aku pesan kau aku tak kisah lagi. kwirwana n'abandi nta kintu ushoboye. kwirwa usangiye magena ba Jomporo. Aku tengok mak. ntabwo nshaka kurwana nawe grand frère nshaka kureba mama. Pada tengok-tengok gambar kat rumah. vana wa musensi we uzi amafaranga twishyuza. Mak tak ada anak macam kau lah. byose ibibazo nabitangiye. Tak. Jangan bisik-bisik kat sini boleh tak? Kita cakap kau. bro wimubwira nabi. Memang aku zalim. ndabizi ko ndi mubi. Sebab aku sayang korang. gusa ko nkunda mama n'aba nkamwe mwese cyane cyane niyo mpamvu ushaka kumubona. Kalau ada apa-apa jadi pada mak, nihagira icyo kuri mama bukan adikku lagi. umenye ko utazongera kumuvandimwe wanjye ukundi utandukanye. wa musaza wabo Rufende karakurikira
Sabar Malik. Kau bukan Malik tuza. Ntago uhangana nariya mabandi uri wenyine. Wibuke King yari yampropose ati ngwino dukorane duhangane n'amabandi. Budak-budak bangun up. Aku ni lain apa pernah. Ariko se biragenda bitewe n'umuntu hora. Ntibwatinze. 从大陆边搞不上，这想谁的？有没有炒作会啊？我得赶紧找找哥哥。 abandi yatewe abandi bakubise nyina wa Malik kuri nyina zavuna zagondagura abasenzi ibi murumuna wanjye nimbara bambuye mukecuru mwamushakaga iki zakuma abandi iyo mukubita petit frere mukecuru mwamuhaye iki anzi bondo abandi kende kiracika urajyahe garuka uracika ujyahe Malik keretse nawe arayizwe mukecuru bamuhoye ubusa ntacyo bamuhaye icyo nicyo muzira namwe muzishyura abaturage we imbavu Malik yibasiye amabandi tayari nakubwiye Sankara nazicyara undi waje icyo mbabona nta kindi iyo mukubita petit frere wabambuye mukecuru mwamushakaga iki Malik irindwanya ibyanyabyo sasa ikiganje mu mushinya yewe abura gato kagabo uzaje nako nindwanyi barahangana Malik mutagereje iki mujyane muzane sobuka nawe duhangane waruzingo wesha murumuna nawe ni umupfu sinzi aho uturuka cyangwa wagutumye ndashaka guhangana n'uwagutumye wivuga byinshi mwatumye amajya mu bitaro icyo gihe nanjye duhangane kumba uri mukuru wa cya kigoryi kumba umwana wa King avayo King of Starling Dragon bitese lu nyanyi pandang-pandang ma lu punya lirik pun tarang nikumva urimo urasa nk'uririmba lyrics zitumvikana karitsiye yose King punya nama nanti gua bikin lu menggeletik supaya ikan tar kuhangaye n'umuntu umwe King ataraza kumbe bano babwiye Malik ngo bakorane Malik arabyanga yaje kwihorera umwe kalau ini tempat darurat lu yagera gusa ngo ni Dragon Shak lu punya benar mana longkang mari Shaku ini bari n'uwawe ubigibagirwe gua punya hal gua angkat lah tahu cakap banyak lah cakap sini habis wivuga byinshi ndashaka tubisoreze hano taingoa dunia suara main tinggi ya lu mau cari numero adik nimba ushaka guhangana nanjye umuvandimwe wawe aracyarabizamo Litanga ugenda ubanza ucunganwa na famiye ye mbere yuko tuyisenye ntabwo nageze ngo duhangane oya tubuza Malik tayari umeze ko ku muhanda burabizira wasaze Malik iriya ni ikipe ikomeye mwana ntabwo mwahangana bari mu yindi ligi cyangwa se iyindi kipe duhanganye bagukomeretsa igihe icyo ari cyo cyose Malik ni umujinya barayitana lu ingat ini tempat mau holiday kah suka-suka punya umva musore ushatse wagenda ukaruhuka hano ni mu kuzimu ini bukan tempat kereka niba ushaka kwiyahura uzagira urwanire muri iyi karitsiye King Sailor apa lu cakap ni ya uravuga ibiki sekarang Bema sudah kena kacau ndi hano kubera mama ntabwo naje kubakorera lu bro lu mau menang ini perang sama itu nimba ukeneye guhangana n'amakipe y'amabandi uradukeneye selalu aja sama lu mah lu boleh kautin sama dia punya bapak ese uyu musore yagusabye kutwiyungaho uzana ubugoryi bibaye byiza twiyungaho simba ishaka rero Malik ashaka kurwana ubumwe gua join bro nabe yiyungaho se gua cari fighter mah dukeneye indwanyi ntabwo dukeneye umusazi wa musenzi we rufende kagendera sanga Elise setuju Chise cyo mukeneye cyose ntagikora harya wewe yitwa Dragon undi yitwa Shaka niba mwitse inyamaswa njye nitwa Nzovu call me the elephant kigoryi kira nyabwatinze kumbe rwagiye rwababaye wa musenzi uzi icyo yari imyenda yawe umva nanyo ko yagiye mu bitaro iye myenda se ni kuri schedule ni kufite gahunda yanjye kita taman bunga ada banyak bunga you know engkau yang setuju deal dengan dia asyik baik dia hantar kelas satu family kau tahu wemeye guhangana nabo sha lu sudah bikin mana lu kerja orang kiri kanan mana pergi tuang bwana genda ushyira imyenda nyakave mu bitaro pas sudah terjebak korang semua ni banyak buih ya abasenzi murangwa muravuga cyane tak ada tanggung jawab nyabwatinze karangaza hakuno tak payah nak banyak lah speaking ibibazo by'umuryango wanjye nzabyikemurira sinshaka ko mubyivangamo tapi kalau orang boh rumah kau apa macam hasi nibasenya akazi k'iwanyu nyoko karimo azaturahe we ucunga umunwa rwawe yang aku nagusabyeho mama atura cyangwa
hano ngo gitangira gupakira urumogi tenyene nuko gukira nta kindi ibindi bizaze mu nyuma ariyaje modoka z'abagaga hama raka Tai Long n'amabandiye haraho baje ndabyo z'abandi bagurisha asamena n'umukaga Kuala Lumpur gangster abandi yo muri Kuala Lumpur KL Gangster Bombay ndabona hano hari amabandi y'abahinde Bombay gangster visible uyu mutwe macam-macam hal gua dengan masalah Tai Long nakumvishaho byinshi lu kasih tahu nimba ushaka kuza mbwira cuma ndakuzanya abagore beza ntago naje kwinezeza masuk neraka sekarang gua mau question sama lu tumvishe ko ushaka gukorana na King tahu tak semua anjing dalam Kuala Lumpur ni jumpa gua jilat gua abantu bose mu gihe bashyigikiye barimo baramfasha ushaka guhangana nanjye oppose me lu cakap dengan tempat ha cunga n'ikinwa cyawe lu respect sama gua we twubane ngira muntu ujya ubangara umuhinde wafunguye hano akabari muri Malaysia habis lu join sama King lu mulai ujuri murangana nanjye wa musenzi baru gua lihat sama lu duduk sini lu punya tempat diam-diam lu ndashaka nkwibutse ko imbwa zose zigukorera hano jangan nanti hari di bawah zigomba kujya munsi y'amategeko yanjye nanjye Tai Long kenapa lu pecah kepala bitabaye ibyo ndabatema imitwe nk'umutima za kokonati lu ingat lu gangster besar semua orang kena ikut lu musenzi uracyari kurica cyane kurya abantu bose bakubaha lu kat mana sekarang hano ni iwanjye nta muntu wavugaho ni umuhinde undi utakuvugaho Tai Long ku mabandi ku bahinde Tai Long nagashaka kwangana nawe wa musenzi we muhinde taravana imbundi icyuma mu rutugu lu ingat ini lu punya tempat wa musenzi cyangwa afite ubwabo kuza hano sama lu gua mau mba nkubwire wumve neza kalau lu tak mau mati jangan campur nimba udashaka gupfa utajya hagati yanyu n'uriya mugabo ngo ni King lu punya bini jadi balu kandi nawe ubwo ari wongera gushyana kuvugana na King umugore azaba umupfakazi kira muri gata nimba udashaka kubura ubuzima wongere kuvugana na King banyak kali cerita sama gua siapa dia tau numvise ibijyanye na King inshuro nyinshi seorang enggak Chan Hai Chi Sena Dragon nagomba kujya hasi ni umusazi Memang dia gila mah. Itu hatinya simpang rumah punya orang. humura turabikemura paka uriya musore aje Dia tidak akan goyang. akeneye baji taruh mana kalau nawe aratekereza silap-silap dia bikin dia punya kubur tengah najyayo wenyine ni umupfu ahubwo ugenda Tadi dia main sama Dragon. abonye uburyo arwana Selagi pistol tidak ada. uriya musore ni indwanyi nzeru bivuze ngo ashobora kuba yangana na Tai Long Tim sama Malik. Malik saja. niyo mpamvu isa mushaka Tai Long. Malik yatsikira hasi Tai Long mu minsi mike kandi ni umuhanga mu mutwe Pat si kalang. tapi we nabi nibyo utashobora itu Malik mau join sama kita kah byanga byakunda azatwiyungaho tu Ajak orang macam aku ni. Abang kabel tebal lah ni. sasa hakuna afite umusazi bagendana nuwo kumara irungu mirufendeke Benar kau nak sentuh bak gua Malik. Satu jinjang darah. Kena belasan dengan aku Malik. mwana wowe nujya kurwana ujya uje kuburenganzira kumbe ni urusengo mama hakuno mu marirungu rufendeke nyuma yo gusara byaramucanze Halal. dokter cakap mak gua ada penyakit kanser bro mama bambwiye ko afite kanseri mu mutwe dia sampai mampu ashobora kuba yapfa kosmal kugira ngo akire ni amafaranga menshi asabwa sekarang ni pasal duit byose ni amafaranga kau boleh selamat mak gua kugira ngo mama akire Yang ni orang yang boleh tolong kau. umuntu wagufasha n'umwe kugira ngo uyabone King je Malik. uriya mugabo King nubwo ari ibandi wamwamukorera ntabwo ari amahitamo meza bahal kau tahu tengok mak gua merana lah Kadang kan ninjya muri iyi nzira yo kubibandi mama akabimenya ni umupfu mugenzi urufendeke nubwo ari ikigo ryaramubwira ati none se bwo nutajya gukorana n'amabandi ngo baguhe amafaranga uvuze nyuko nibwo ari bubeho wanze kujya mu mabandi dan tak hita mujya mu mabandi yakorere niba ukunda nyoko renung kau. icyo uri bukore ni kimwe no kubihisha bitazamenyekana nyoka agira umutima woroshye ntibwatinze muri bwate kumbe King hakuno Lu tak boleh bikin macam ni sama gua. Lu sudah ntabwo wankorera ibi ngibi jaga lu. King urashaka abandi bakire bafite amabandi ngo bamwiyungeho baga bashyira Tai Long Tai Long amasoko y'umujyi yose yarayegukanye imbunda abakobwa Gua tahu apa mau bikin sama dia. Lu jangan bagi dia satu sen pun. nakubangamira nzajya mubangamira tuzamuha isomo Tai Long mu kabari muri buwate ya King arasa aho bari bagiye gukorana nawe Tai Long abakoramo nta mbabazi mbere ya King sama gua tak try kau punya skill bamusenze ujye umenya ko afite abagambanyi mu bakozi bawe rupanya ada orang taruh pasir dalam gua punya buri muntu muzajya mugerageza kugambana ngo ansenye nzajya musenya Lu buta kah? Tai Long nta n'umwe ashaka kuyobora King
na nuguca agasuzugura amujye munsi gusa cyangwa kumurasa. Tak kena mah. Sekarang ada depan mata. We wasaze amasasu ya yaswase. Kalau lu miss. King kubera gufunga umutwe Taironga arashaka mujye munsi gusa. Baik no. Cyangwa kumwica kibishaka. Tak pasir dan nasi engkau. Aku bubur racun. Biar We kubera umuryango ibiro n'ibyo byawe nzabiro ngubundi uzabimenya. Kalau lu boleh bikin, lu We nugerageza amahirwe mabi. Kanggo biar list. Kalau tidak lu suruh ikut lu punya anjing. Gua sudah rancang. We nawe mu minsi mike nukomeza kumangara uzamera nk'izi mbwa n'iciya. Tahu kau biarkan semua. Siapa? Cyakunya abakiriya shaka. Ninde wibas? Macam ninde wa business zanyu zo kwazangije. Seperti ini kadang membuat. We wayo byagiye muri KGB. Waje aho utakabaye waje. Boleh kenduri selama. Vuba nga turagushyira hasi. Lu lagi simpan ini bangla. Muracyamufite. Lu nyawa. Kono mufite umunwa. Sekarang lu biar nama sudah naik. Izina rya irajya kuri liste mukanya bagomba gupfa. Taraza kanangara sibukira. Hangura gato. Kagaranga ruzi no gusana indwanyi. Taironga karenzeho. King nawe. Yikorera mariko byanze. King kuri Tairongo. Ndwanyi byanyabyo. Wei, rongkana. Sanya. Tairongo nindwanyi byanyabyo. Ndwanyi byanyabyo. Kunyama. Gua 10. Kasih wale ya duluan. Aiwere kamande nduke. Kingi. Baramutakura. Una kaboko Tairongo na mishiro. Una kaboko ka kabiri. Mugabo ari ahantu umugome. Ashaka umwica ashaka no guca agasuzugura. Umena umutwe bastard yavunnye amaboko. Music belum stop lu sudah berhenti dah. Icyo nshaka no kujya munsi y'amategeko yanjye nagushaka kukwica King. Nasa amaguru yombi musigari ikimuga. Kumwereka ko byose bishoboka. Mwana kume Maliki aza gutabara King. Tayari uyu ashaka kuvuza nyina. Arangara na Tairongo. Ndwanya bikiri. Maliki kubita Tairongo. Bosi dore ngo araseba. Bagabusira hangana mu ijoro. Maliki nawe yihagazeho. Guca agasuzuguro. King yamusabye kumukorera kuva kera. Yabonye impamvu ituma aza kurwana. Ni nyina. Tairongo babonye umusore umuhangara umwanya. Tairongo yikangamo. Maliki yakoze umwitozo arwajarasa. Kashaka akana ka King. Leholan have been down. Magaresha. Have been down. Mana lu mau pecut? Chang Honam sudah mari. Bote duanganes. Stay. Barase bwa mbere bajinga sana. Police. Marika cha. Abanyang suira. Mbega ijoro ry'amahirwe make. Polisi itinya amabandi yo muri zikaritsiye. Ntiwavuga. Vuga tubamene abapolisi nabira amabandi nka miliyoni. Wajya ku ruhande sha. Kamu ke bawah. Ntwara sanyo hasi. Lagi mau ke orang. Ubwo ni saa 9 z'ijoro. Mwakabaye muryamye n'abagore banyu. Muri babiri murasa bangaye turabafata. Bashira indwara hasi tujye kuri station. Babandi sharasuzugura. Kiri imbunda hasi. Urebe. Bandi kwa polisi. Pata fera beto. Bandi ku polisi. Kwarara mpuru niko babaye. Fera beto y'umutwe. Mirambo ya polisi wambura imbunda. Yes, itu coba aku kasih lu orang lain. Yewe shamucurika imodoka tubaye ikigwa. Baza ku modoka ya polisi. Ndakubwiye quartier ziragwira. Kasiantar sama ini bon. Muyimenagure polisi bibera isomo. Hari igihe amabanda agenda akaranira polisi. Hamwe mugera mu gatuza tu. Baza ku modoka. Nyamushaka gusa natwe kadushima. Ka modoka baragatobagura. Polisi entry pun tarai di mana. Polisi abasazi gusa. Zindi ya polisi dutangire wangu bagiye kwimena ari benshi. Barasa mu kirere. Mwaro zanyo hasi, maboko ku mitwe. Birabanza bikakubaha ku mavi yanyu. Bosi coba bacikisha King. Musenzi shangu ni Tairongo. Bamuvunnye amaboko yamba amaguru bayarashe.
Maliki yabinjiyemo ku ngufu arashaka ifaranga King amwaje kuvuza nyine nta rundi rukundo Shabasenzi cha hari umusore wadaranye atakani bazo wariwe Beduru umugambanyi mukuru no umugore wa King ati ndashaka kumbwira indwanyi yaje ni yishi kora akazi kawe cyangwa mwirukane ndashaka umusore waje Javuba wewe uravuga ibiki Mana ada budak baru? nta musore mushyashya ntabwo muzi abasore bose b'umugabo wanjye ndabazi n'ibindi bagira vuba ngo aya mafaranga yanjye ngugambanira umugabo wawe nibyo bacu umugari mu Kinyarwanda ngo umugore n'umwana wundi tu umva amafaranga ndayakuba gusa bitabaye ibyo ndabita ndashaka umbwire uyu musore mushya nindi mugabo yashashatse kumbe yakuno ari cyaje rwaje abanga je akuno abi imyenda ni babura abamwicuza ni benshi nambara ziragwira karya myenda nayo bamuzonze narwo rurwanyi karya myenda Nwanyizira kumbe arabanganye byiri kigori kigusa kimwe kimwishyuza je aratangira wa kigori cyo nashaka yanjye ha ucikira uyu munsi tu karitsiye kirayumva kiramanuka arazibukira akurikira wanjijiwe tubaguriza yacu kuneza kwishyura bikaba ikibazo mutakibi cyo kurana n'abanywa rumogi kirasimbuka paka ku yindi etaje uyu nakurikira ikigoryi mabandi barapfa ifaranga bandi abandi makuru tayari je baramwivugana musenze sha mimi nataka pesa nyetas lu memang diam yang budak dengan gua punya budak lu boleh lari lah Jai ye waruzi kuri bucika abasore banje bamusinzi ntago wacika iko gua hati gua sembelih dua lu hutang lagi mahirwe yanyuma kugira ngo rwose bikemuke no kugufasha nyenda ukayivamo tapi jangan sentuh keluarga aku gua takkan kasih lu mati kat icyo mbasaba nimwongere kwe kubangamira umuryango wanje lepas ni gua tak kacau lu punya family tapi gua malu iko gua ntago ndi ubangamira family gusukurikiza amabwiriza yanje jadi begini engkau macam semua ushaka ngukore nkuko ale mama nakorera cyangwa ndio ubuzima wabayemo cerita ni tahun bila ni ini bukan ijazah aku ntago na abasenzi bakoranye ntago nakorera ngo mbe mu bukene nkuko wabayemo mbimbwa yawe tara kena kai kapan ya uzanshira amayeri cyangwa pound oya ini penting icyambere ni faranga sama wa lagi mau cerita senang ubuzima bwawe ntago buburanaho amafaranga nicyo cyambere we sinjya mu itabi no guheza gusa nditamiye kujemput zira zabarara ziragwira nirungwe itabi rungwe nagahezo salto mono mariki yakuno byamucanze wararimwa byanyabyo kakunganiza mugenzi kashaka gakorera King kaza kumureba hakuno mugenzi ari mu gahinda jadi orang semua mati ngani ibintu byasambye kita hidup kita mesti happy sampai mati ini bukan kopi tempat bro nagara hanjye ini kau tanya kucyuri hano lu tak tahu kah ini lu punya hazaza hawe ngino dukorane nabakozi ba King bitekerezo masuk ini tempat abantu bose bararwana kugira ngo biyunge kuri aha hantu King wa masuk Maria red carpet lagi bawa semua King ni umukoreza yitambaga kuri tapi y'umutuku rwose wemye besar abakozi bose bagusingiza kwino ukorere boss wacu ukasi payung sama kau punya bapak bakoze kubarinze data ijoro ryashize nishaka King Matio lagi besar Tai Long punya kepala data tai yakabishwe na Tai Long ijoro ryashize Charlie berarti sekarang lu sama abavandimwe punya tempat ndashaka kudufashe kurinda umwanya wa data territoire ye kereta Tarung sini punya baju kan abang bersama nanti umuvandimwe ntabwo akaba yavuye ari muzima yewe twagwaye n'imodoka nshyashya gadanya moko mo apa cyaye nakoreye King na motarangure yakuguriye imodoka waje ugakora akazi k'amafaranga yatangiye kuboneka modoka nshyashya lu jangan bikin punya kepala tolong wewe urajya mu byaga aho bukera
Lu punya umur pendek, lu tahu gak? Lu siapa mau ceramah sama gua? Wah, ini murangira inama. Kepala naga. Uyobewe ubayoboye. Kumbe sasa dore ibintu bibazo. Kananga J imyenda ye kugira ngo ivemo. Bambwiye gukorera nde Tai Long. Mukuru we arimo arakorera King. Dore ngo baragongana. Bose barashaka amafaranga y'iki kuvuza nyina. Jangan bawa balik. Tapi lu punya Ndashaka babaresha. Lu punya Kubw'ibyo rero cara tunduk sama gua. nta muntu ukinyubaha. Jadi busuk macam lu. Ndagukorera Apa pasal King? Lu mau tunggu dia racun semua kepala. ndashaka iriya mwikorera King bari mbanza kwica. Gua kasih sponsor tiket King. Ndashaka nimure King n'umuryango we n'abamukomokaho bose clan. Kau bersama mana pun kena hormat masuk pondok orang. We mureke ndibanziriza yo kuhinjira. Lalu gua. Nta muntu ndi busigari muzima. Barusingo we. Hello. Uravugana nande? Punya muka lagi lu motok serupa budak tak sekolah ni macam ha? Nimba ndimo ndavugana na Indison nimba nshaka cyangwa se undi muntu umvugiramo. Ijambo niri. Dutangira ngaho umukate arimo gupiga. Arimo arapiga ibitekwa birasimbuka. Dore ng'ifira isimbukira mu mesa iramusuzugura. Ifira mwangira. Ifira mucitse yarayitetse. Kumba hanga hari indi ntiti yabonye ko byamucanze. Inyabya hakurya. Dore ngaha intiti iramuyibangarizwe n'abake. Imuha sauce tomate ya Chico. Asukanga mu musosi wose urafata. Sasa kunanga isosi isa neza. Ifashe na humura itukura. Dore ng'ifiri igarura. Yabonye birenze nayo irigarura. Maze ifiri itumba gusa mu isosi yemera gutekwa. Bayirya iryoye. Hehe no guhendwa n'ibirungo. Igurire sauce tomate ya Chico ikozwe mu nyanya z'umwimerere. Igura amafaranga 50 gusa. Urayisanga amaduka yose akwegereye mu gihugu. Sauce tomate ya Chico yoherwa n'ifunguro ryawe. Nakubwe Eric Tech yaje nk'igisubizo ku banyarwanda. Nari mfite ibibazo by'ibikoresho byanjye by'ikoranabuhanga. Tayari. Byari byarananiye pe. Ariko aho nagereye kwa Eric Tech ibikoresho byanjye byose by'ikoranabuhanga karakemutse. Eric Tech. Ubu ndishimye ni wabyumva. Kwa Eric Tech bazana nanjye sankara ajya gukoresha. Tubafite ibikoresho Ni naho tugurira ibikoresho byose za laptop, desktop, laptop, amakamera zino za CCTV cameras. Yabiri by'amanyarwanda ndetse n'itagendanwa cyangwa desktop guhera ku bihumbi 80. Ntabwo ari ibyo gusa, tubafite CCTV cameras zicunga umutekano wawe cyangwa se mu kazi kawe. Ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byananiranye tubikora mu kanya nk'ako guhumbya bikaba bishya. Mu masegonda make cyane kwa Eric Tech. Akira abanyeshuri bashya mu bijyanye na IT, electronics ndetse kandi igitangaje kwa Eric Tech bigisha computer ariko ku mafaranga make cyane n'ibindi. Ku giciro nk'icy'umuneke. Hagati y'isoko na station cyangwa se mu mujyi kwa Rubangura. Ni mutugane tubafashe kuko dufite ibikoresho byongera ubumenyi bwanyu. Amarembo yacu arakinguye. Ku bindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Nimero ni izo ngizo 0782510099 Eric Tech. Niwe muvugana noneho urumva ibaza nawe sankara mbavuzi ni banyarwanda. Mujyana abana banyu kwa Eric Tech bakora iki? Bahinduke ba Bill Gates biga computer quand même encore présent. Cyanje. Belum kau potong di beda. We, ujye uvuga ruko ngwaye ijambo anazagucurura imi. Lu jangan sibuk apa cerita sama Tai. We, Tai Long nta muntu ujye umwumvira. Nako nta muntu ujye umuvugiramo. Kimenya ugarukira. Kau cakap dengan Tai kau aja. Ntabwo ari video game turimo. Kenapa terbakar sangat dengan King? Bagi uwamva King uwari wese ndamuhitana. Umurinda rega ni mukuru wawe. Nibwatinze. Thank you. Kumbe umva bakoze kunabara musoye King yagiye ejuru. Kusmalam. Bakoze kunabara. Yang penting kau selamat. Icy'ingenzi ni ukuri muzima. Ubu ngubu wabaye umwe muri twe. Tolong jaga family. Ndashaka hano ahantu undindire hano ahantu n'umuryango wanjye. Umugore wanjye n'umwana. Kita sama-sama senang. Jangan risau. Nta kibazo. Ibyo nzabikora. Business nzazikwibora. Kalau nak pause semua tu nanti aku. Tai Long nta kibazo rwose nta ndagukora ndagusezeranya. Kumbe dore umugambanyi ni umugore we. Nundi mugore wa Tai Long. Mama Shenge. Ikiruri mande yabo. Mwiyicira. Ase kucyubwo mu tsaziga yabore hano. Jaga ma. Shaka n'umwana wacu. Kuki atari ushizeho? Agera. Umva nago yabore hano umwana wacu ni ikigoryi. Sasa kita kan? Pai awak kata. Umpasheri wamanitse amaboko Tai Long akatureka ubundi. Wakwemeye ugatsindwa. Emera ub'imbwa Tai Long nambara gufite. Bila aku senang kau lega. Nyiri umuyobozi hano ni gifata umwanzuro. Kau nak lagi daripada aku? Niba ushaka kugenda kandi ugende. Apa boleh buat? Tak ada perempuan. Nah, nabikora nabyo byose birashoboka. Lah, kalau panggil saya jadi perempuan Tai Long, saya Umva niyo ndabana na Tai Long naye yabaho. Byaro tugapfa nguma ndi muzima. mati. Sial dia perempuan. Asubundi mugore nyaci. Aku tanya kau. Niba ushaka guhangana naye nzakwicira. Umwana nyina sohoka yumva asavuga nabi. Bya bindi abana batumva ikiganiro ko cyatangiye se papa.
uburwayi ko bufatanya na mama ntazi nyine ibyari byo kumbuye bamukubise akabemuye gasha Abdul Malik kumbe Rufendeke mama shenge yabyibye wagera imodoka niba bayiguze muvandi tidak ke idaman Malaya dah pun sampai mwana musire batera tunga imodoka ni ibyambere kuba mu ikipe z'amabandi bila kau pandai pakai jaket ni aku yang join King bukan kau kwiyunga kuri King nagatangaza tugiye kuryoshya mpaka tidak ada masa depan Malik image kena mwana twiyiteho kau pakai jaket macam mana uzagirwa nayo twikire ku cyangwe dispersan lah tu uziba arona zizi ntabakire binaha basa neza awet dah jerit abalo Fadil abalo yewe muguke muzaya tubona busare ataragenda petit frere kerja bengkel pun dapat kacang meo mavana ufite imodoka nziza nubwa mbere mbonye mukanisha ufite imodoka nk'iyi nayitiye iya wimbeshya garan frere byose ndabizi ni King wayiguhaye ndabizi byose sama kau beli kencing wabeshya mama gusa nyina guhambeshya tak tahu jumpa kau wafunze umunwa wa musenzi ni benda kecil orang tua kau wewe ubyivanga muri famille ziri kuganira nak ada lagi ni kena almari kat rumah suka tinggal lah cakap bajai tak payah kecil-kecil dengan mak lah umva ndimo turakorana twese n'abandi gusa utabwira mama ibyari byo mama urabizi karwaye kamaki aku atas bawah anak yang tak erega wigize umwana mwiza kuvana mbere mama aranyanga none nawe wishima abantu tangiye we kubisha kugira ngo bakomeze bakeye kuri umwere twigendere muvandi acana icyuma naje ndaguteranya na mukecuru tu udah lagi kasih reunion sama takau-takau lain gua rasa sampai masa semua ikut dia tahu lu ingat dek umunsi mwashaka kuzamwinyunga nabamenya gusa hari abari umuyobozi nabo natangiye kunca intege Tailongo yagizemo ubwoba yabonye Marika ari indwanyi ishoboye karena dia pun boleh lento tau gua bukan mau cari gaduh sama lu tapi kalau lu susah gua pun umva hano nta muntu imana tatari gusa ibibazo nibiza biraza kudukomerera bose byabacanze ni orang tahu dia bam sasa n'abana bo byatangiye kubacanga ubwoba bwabatashye mwitegure kumere bwatinze gua sama kita orang kuki mushagura natwe jangan cari kita orang umva no kubera Tailongo baje kugira ni mabandi baganire sama lu wala saba ilora simple umva turashaka rwose umwana wa King nuvuga umwana ashaka wa muhungu mukuru jangan cucuk hidung jadi Tailongo punya lembu lah ntabwo nshaka twese twabacakara ba Tailongo tapi Tailongo simpan birenze ibingibi basemushora amafaranga tugura abandi basore sama lu tapi wewe vuga ubusaru singo gua baru buka mulut pasal King dia suruh hantar sama gua lu jangan lawan sama Tailongo lu ikut saja dia umva Tailongo nagashaka guhangana namwe mu mwubaye gusa nibyo akeneye ubundi mukora business zanyu Tailongo lu jangan cari mati wowe uracyari n'umwana shayiso byamunaniye guhangana na Tailongo nawe utangiye kwizamura cunganwa n'umunwa wawe lu cakap pasal mati base ninde ushaka guhangana na Tailongo nimudahangana naye murahangana nanjye lontikus muri abakire gusa binjishi itu baru salam pengen nimuzi icyo amafaranga avuze tapi sudah sendaut mwese muzaguma munsi y'amaguru ya Tailongo ibirenge bye kalau dia nyanyi gua lebih sengat ajya avuga mwese mujye kumuka imbere ye Tailongo kanga jadi abu uruzingo ruraranse rwashanirwanye tamusai ntabwo turi buhangane nawe ni cakap sama gua tapi itu ase ko mwese muri iminja ninde wakamvugiyemo satu family zica imiryango yanyu mwese mutegereze Taileng saya mesej zengo gusa video make up ana cyawe uyu Marika afite umujinya ikirebe ifite amafaranga by'imbwa by'ibinyabwoba avana imbunda arasuwa mbere ku modoka ye ayituritsa na mikino sasa Marika yazaze paka yiboneye amafaranga avuza nyina gishoboka cyose aragikora fata imbunda kananga dore Marika cya kigori gifite ubwoba fata imodoka arangije bari kuri etaje hejuru modoka y'umukira arayirenza umuhanda manura kuri etaje rugero rwiza simwatinye Tailongo mwese murashirira sasa munyiyungeho cyane amwe musigare muri abapfu yego muvanire twari dukeneye abakire ngo barapapa mujye kwa Marika cyangwa kwa Tailongo kalau mafia ase muri baganga tutanga ba mafia siapa lagi mau try sama gua ninde ushaka gucana no kwihangana kwanje siapa lagi mau try ninde gua tak goyang lah gua tak ada baking sama gua tapi ntabwo bafite mwajya kwa Tailongo cyangwa mwajya kwa njyewe mwese muri abapfu mumve imbere undi arayimutunga sisi nilenjai we kura amasasu sudah tua jangan pistol urongera muzenda kwimenera umutwe barazimanura Daka Rufendeke itu adik King nigiye umuyobora nigiye umwigisha akoresha imbunda daripada dia murumva kau ingat jangan iyi mbunda na kiraza mugere paraxida sorry mwihangane ikigori kikira patah 18 muratwiyunga cyangwa mutubonesha Rufendeke arabyimba ku muhanda
Kananga vayo. Lu ingat Dragon boleh simpan kita punya rahsia ke? Muraceka Dragon habika ibanga ryacu. Kalau Tai Long tahu siapa lu dengan Malik. We Dragon azi byawe na mukuru ya Maliki. Warasa lu Bivuze ngo wenu hangana na murumuna wawe. Byanga byakura mwese muri abapfu. Dragon, kau tak sekarang? Dragon ndamwizera. Tai Long. Kalau Tai Long sudah dulu dia Yakora ibishoboka byose ku bwa Tai Long. Tak payah panik kepala. Korang buat je kerja korang. Tai Long. Mwese mukora akazi kanyu. Tai Long mumundekere. Nije. Dia nak langgar dusun Tai Long. Hari umuntu wahaje. Ke mana? Indes. Kita punya customer sudah lari sama. Twabuze abandi bakiriya turakora iki? Kita punya tempat sudah mau kong. Abakiriya badushizo akabari kabo nabapagasi. Birirwa mu gusa. Abakiriya barabuze abagura urumogi wapi? Stoke kandi ruzuye. Kita sudah sayo. Tai Long yarabegukanye bose. Buate rivide. Ini. Orang dah pijat lupa kepala. Sudah main busuk sama lu lagi lu. Ntabwo twaguma dushisha tubigenze. Ini dia banyak senang kali. Lu ingat Mariki ntabwo byoroshye. Bagutunze umuntu uyu munsi. Semua pistol habuze gato twese twicwe. Cukup lu mau hantu itu Tai Long. Niba twangana Tai Long. Lu jangan main lah. Malaikat mau dah. Umva nkubwire. Gua mau tengok dicabut nyawa gua. Na byabuzima bwanjye njye nahangana nabo. Lu yang sama gua. Kandi niko bimeze. Lu yang sama Tai Long ah. Tai Long muramutinya. Itu orang tatap. Ni umunyembaraga nakura tabura kudutikanga. Bukan senang mau kasih dia goyang. Ntabwo byoroshye kumutinyisha. Cukup panjang Malik. Lu tak tahu apa cerita dalam ini wayang. Umva hano ntabwo ibintu byoroshye. Mau pancung Tai Long. Naye ndashaka kumwica. Man, kita tunggu King oke. Reka tutegereze papakire. Tubone tumwatake. Masa kita sayang dia. Wenda duteringa mu bituma wivuga ubusa. Bapak sudah buka mulut. Icyo dukeneye no kongera tukagaragaza isura yaso agasa neza. Umay baju. Izina rye tukarizamura. Lu ko gua. Mugihe yanshyizeho ngo mbayobore mukurikize amabwiriza. Twatake Tai Long muri iri joro. Dutegereze ngo so akiri. Dore faranga Tai Long ni umukire. Mafaranga arashugunya. Mugaga. Yesu agira neza. Dore je hakuno. Murumuna Malik avayo. Bagaga. Bugani ibintu biroroshye baracyaga amadore cha Dragon. Modoka Tai Long. Bimoji baraza na business iracyakorwa. Muriro ku buteri sinza gigiye. Mukire. Mugaga. Ma, dengar dulu, Ma. Mama nyumva. Ma, angat tu angat salah. Ndabizi ko n'umunyamafuti. Minta maaf, Ma. Gusumbabarire. Yang dia along, tapi angkat selesaikan. Hari amafaranga natse umushutanye twashaka. Ma, imyenda yanjye nayicemuye. Mak tak akan percaya cakap. Mwana wanjye itakaza amagambo ya sinyi kwizera ukundi. Buat lagi kan? Ibyo hose ubimbwira kuva na mbere ngo warahindutse. Bila mak nak tanggung semua ni. Umuntu ashaka gukora iki kugira ngo urekere? Abang tak kesana dekat mak ke? Nta nubwo ugirira nyoka impuhwe. Alung tu, dia takkan datang sini serang kita orang. Umva barugende n'ubundi rwabangamira nyoka asigara atekereza ko muzarwara umutwe. Adik, tak payah risau. Nta mpamvu yo gutinya. Itu keluar rumah yang buruk ni, Ma. Mama, ndashaka kuhavana hano. Kalau boss wenyine umukire. Wowe n'umushahara wanjye wa mbere. Banyak sekali, Ma. Mami yamuhaye ubudolari wenda ni nk'ubudolari desa. Ntabwo nk'ibihumbi 2 ni menshi. Ubwo ni urushyi. Amafaranga y'amajuru no gusa niyo uzaniye wacyara kikibura buryo. Amafaranga yande wibye. Wasubiye mu kazi kawe ka kera. Kazi n'undi mukire wawe ukazi n'ibyo bisatsi by'ibitentire. Vimbere wacana kibura buryo we. Urutwaga na semu ngo agiye gutanga umuhumetso watibye. Waraje vimbere. Mukecuru yarambiwe cyane. Hauze umuntu kujyana na kiya kigoryi ngo ni se muhungu. Cya kimwe kirwa gitanga umuhumetso. Tenda kabunge. Aba Malik. Mama ndije ntago ndi Malik turatandukanye koko. Cyarabaye bagiciye mu muryango. Angadegil. Ndabizi ko ndi umunyamafuti kandi mfite ibyaha. Kandi byose ni bibi. Apa yang nabuat? Gusumbabarire. Naye ndifuza guhinduka. Cuma Tuhan je tahu niat dan tujuannya. Gusa ndakeka Imana izi icyo nifuza. Nubwo ari urujo rukunda nyina. Aba Malik imana yang baik, Ma. Malik niwe mwana muzima ufite mama. Tapi saya tak sangka. Gusa nawe sinzi ariko tu. Hakuno. Auzana umubyeyi akurambirwa akavuga ati urushwa agaciro na cyaki. Nuzabirirwa baca imitsi y'umuhumetso ngo ni se muhungu. Cyakibura buryo.
Kau tim saja. Anu punya hal kau tak payah pening lah. Bamusenzi we nibwatinze Settle. kumbe Ani. tata Rufende nubanza imbere yo gutera ubwoba. Lumayan tika belakang macam ni lu ingat. Tai Longo yanyohereje sha. Kalau tak silsilah vacuum. Nyuma yo kumwiyesa wa mwese yadutumye. Hano hari ubundi bubandi bwo muri quartier Tai Longo yagiye kusanya nako King. Tepat pada waktunya. King arimo aragenda afata bwa bubandi buto bwo mu makariti bumwiyungeho arebe ko yagwiza ikipe. Sibe ko island ale. We cyo giye duhanganye. Bo besar be angkong. Hasi ubundi Tai Longo akomeye bingana iki. Bahera kutubanditwe. Bawa poin gua. Nyibuke sura yanje. Jai, lu kasih tahu sama itu Tai Longa. Kalau mau masuk rumah. Mubwiye Tai Longa ati umusore mwiza. Rumah, sama dia punya anak. Banyak Gusa yitegure ko umuryango we vanga uri bugiye hasi. Satu kampung lu lari bogil. Kandi mwese musirukanwa mu minsi mike. Kau ingat pesan kaku? Kuku ya? Uraceka nabatinya sha. Dari satu KL tamkala. Hey. Tai Longa kikira guca kavuza. Ino ni mwese nuguhita mujya hasi. Nanti wah tendang. Lu punya gigi cuci longkang. Abagabo bapfa ubusa bose isoko ry'urumogi agafaranga. Tayung cinjang. Tai Longa azabarahita mu kanya gato sha. Arishyiramo. Soberamo icyo kigambo uvuze. Bapak gua punya uang. Gua angkat lu sama lu punya. Mwatwara amafaranga ya data gusa mwese imiryango yanyu nahirimbira ntawe wakwica data. Banyak kejam punya gua. Cakap tak kena tim. We bareke sha. Kuvugana nabo ntacyo bimaze amasasu yiyangiza. Okay. Abagabo bahangana natwe. Waki ya, sudah banyak lambat sekarang. Nanti gua punya mak marah. Bero ni vuba ngabi gacemuka. Abana arangije. Sasa bapfusa ni baburu. Baje kubirasa. Yakuvira mwaho. Mabandi mwijoro. Barapfa isoko ry'urumogi n'imbunda tu. Ntakindi bahanganiyo. Mariki. Baraka Rufende ke. Aya, agukubita par accident. Mumbabarya. Rufende kagonga umuntu par accident. No mumetso buryo kora kazi. Macam ni kau bang. Nagukubita sha. Ini kau bang. Uranyuma. Baramubanganya. Coba berapa ni? Rufende. Barata. Muvandi. Tuzasubira. Ciao. Sinirwanye. Bagabo nirwanye byanyabyo we. Rugamba nyarwo. Byanyabyo. Biragari bya filime tu. Bagabo byanyabyo. Kumbe hari icyaje. Ano ari mifaranga nahanda yibye tu. Urugo rwiri ku mafaranga yase. Data bishana nari tu. Maliki yaracari mu kazi kose. Kumbi ikigoryi cyagiye cyaragiye kizana nyina ho mukuru wacu ari mararwanira. Manding wana Mama reba wa muhungu wawe ukunda. Nadia. Nukunda kuvugana naye ibyo akora. Tanga jenja. Reka nkomeze mbu umuntu mubi tu. Bukan Abang Malik. Reba umuhungu wawe ukunda. Maliki kureba gutyo bona nyina. Mama garamfuresiye mwana muzima. Yesu mwami. Allahu akbar mana nyagasani. Mwana ndundanyegere. Abona akazi umwana warimo. Kiri umuntu agikira buri Yesu we. Mukecuru yirwariye mu mutwe. N'umwana yarasigaranye muzima. Yarazi ko ari umukanishi. Dora akazi arimo. Mama buretse gusobanurira. Winsobanura wigira icyo uvuga. Byose nayibonye, I have seen everything. Nawe narisigaranye uranze umbere ugipfu. Narizikariwe n'ishingikirije n'iyiringiye. Mwana ngikoze ibiki? Mama ngomba kubikora. Tapi Mali buat semua ni untuk mak. Byose ni kubikora we. Untuk apa? Ukora iki Maliki? Untuk apa nak? Maliki ukora iki? Nak tengok keluarga kita senang. Ni iki mwana wanjye kwera twakena ariko utiriwe wica ngo tubeho. Dari kau Malik. Maliki uranze umbere igipfu. Kemaka. Maliki na usiku ntabwo nkunda. Aku semua. Mama yo mara ukunda ntabwo nakabaye muri ibi. Aku lebih relevan. Mwana wanjye byaruta ngapfa. Hakugira ngo mbone wica abantu. Aku buat dosa atas dunia ni. Byaruta nkipfira nkava ku isi. Imbaraga natakaje wa mwana we mbabyara. Iyo nzikora mama ndazi Rwanda rwari buhagi. Ntuzongere kunyitanya kukundi. Ndakubyarutse. Nuko bitangira. Kiri umuntu akikiranze kimubereye ishyano. Kimubera ikibura buryo. Rwagiye hakuno.
nirwo ruteje ibibazo mu muryango. Mukuru warwo agiye gushaka amafaranga ngo afashe nyina, nawe kigiye kumuteranya na nyina. Ibintu urebe ukibaza iyo bagisyemo ibiryo by'inkoko. Siapa suruh pati tu budak? Siapa? Cikgu ndabwiye kurasa. Gua langgama. Dua apa bising? Tai Long yagukanze. Sekarang gua mau susun. Umujinya wako nyina bashwanye aza kubutura cyashaka. Tapi bukan sampai mati lah sial. Lu mau cabut nyawa. Cikgu twari tugiye kubatera ubwoba twabwiye kubica. Masa mau bikin panas? Reka dukomeze. Uang kita ntabindi. Pangan. Reka twishimishe. Oke, 5 bintang. Shakara n'urwara rw'umukire. Gera kakagurya kandi nako karavuga vuga. Apa mau bikin hal? Gua yang kisah kerja dulu. Kira cikgu ngo cyakabaye cyarashe umuntu. Yang orang bukan cara gua lah. Kalau lu takut bikin ini kerja, lu jangan follow gua. Lu balik lu peluk lu punya. Akazi ni hatari karao. Oh sini. Ini tempat gua mah. Lu pakai kursi banyak besar ke baru pakai lu. Ini King punya parking lu tak? Ari kwa King nta muntu ugomba kugira icyo avuga. Bukan gua tengok. Mwese mugomba gukurikira ibyo mbabwiye. Iso ni wamaye ububasha. Je waruri he. Dapat duit juga udah terus cabut. Lu tahu gak? Dunia abang tak takut punya orang. Dia tak mau dia hari tua kak. Dulu langgar Tai Long. Ngomba mwana umuvandimwe rero bisa nkaho ntakira atinya. Yishe umwe mu basore bacu kandi nabyo ntibitubangamiye. Waje nanti abang aku akan tolong King bangkit balik. Uriya muvandimwe wanjye ndakeka ari bufashe King kuba yazamuka. Super punya bapak mea. King nasib baik ada orang super. Muvandimwe ni umusazi nagaramenya yuko ikaritsiye yacu ya Kero cyangwa se kwa Lalampuru yose iyobowe na Tai Long. Cuba masuk dusun King sekarang. Aku rasa tak sempat dia balik rumah tengok water kita. Tai Long namara kuyobora hano hose mukuru arajya hasi. Besok dia turun sini ke sisi. Akireka icyose twagikemura. Tinggal ni malam. Muri iri joro ni joro rituje. Sampai guseju. Tai Long nava mu rugendo yagiye muri ya ndege turabapfa. Betul kah? Bindi cyari kose. Sekarang memang gua tarangam sama itu Malik. Musen ngo ni Malik ayobore company ya data. Kita baru mau start naik balik mah. Kalau mama turakora iki? Ngom cintim tong Tai Long wana? Saya samka. Mwana yuri ikigori gikumbe nyina aracyoshya. Kalau dia boleh lawan. Usikira kubwiye gukora. Kasih dia langgar dulu. Kita guna sama. Nimba yarwanya Tai Long niite Tai Long ubone nawe umwici cyangwa se umwici ya musoni Mariki. Tim yang senang ah. Mwana wa ngende wice Mariki ave mu nzira Tai Long umwihorere. Jadi kepala tempat ini. Wenda akabari kacu kazakomeza gakore wici uzakora nta kintu. Kuba Tai Long bitwaye cyumba damatangira kujya matwi y'umwana. Lu tunggu dia angkat Tai Long punya tempat. Mereka yobore Tai Long. Nanti kita sudah dapat itu tempat. Namara kwica Tai Long. Mwana wanjye nawe uzice Mariki ubundi yobore. Urabyumva uto. Ni nyina. Mudamu arimo aramushuka kugira ngo se King yicwe umudamu yikundanira na Tai Long. Mwana araho. Mwana amaze gusohoka ashyiraho ka telefone. Tai Long. Awak jangan risau. Ntugire ikibazo. King mesti mati. Itu janji saya. Ndagusezeranya ko King vubanga agiye gupfa. Tugiye kumuhitana. Amaze gutanga amasimwe. Kumbuhagarariye abakozi. Okay. Nugambanira boss madam. Tangundi abakozi bizerwa. Rufende, wabonye uko bigenda? Pipi ave ngo duhitane Sankara witanga raporo. Cya kigorye ngo ni je kizi wabo. Nacyo nyina aracyanga kigiye gukomanga. Nyina aracyari mu gahinda. Kirangire gifata udufaranga. Bukene ni atari. Munsi y'urugi. Umukecuru yasigaranye na mushiki wabo. Hakepfo ka ruguru. Bana yarabyaye ariko bose babaye ibirara. Bari no gutema barafuropinze. Babaye nk'ibicuruzwa byagiye ku isoko bikaborerayo. Sino gutemesha yaragendesheje. Zikubyara umugore umwana ukajya kumva ngo yabaye umuhanzi ngo aririmba hip hop akagenda kiyahuza urumogi akanywa ibimogi agakura umugore amenyo bakamufunga amezi 6. Ababyeyi bapfusha kwinshi. Ugasanga undi yabyaye umwana imitsi y'umuhumetso birirwa bayica ngo ni semuhungu ababyeyi barapfushije. Sangara narumi aha nererwa mbisoma kuri Instagram ati ngiye banyita semukobwa ni ari semuhungu ngo imitsi y'umuhumetso birirwa bayipasura. Sanga ababyeyi baragogendesheje kweli. Cakap orang kau kena susah macam mana? We mwireme nk'urusuruswa. Atwa belum butuh. Ntago ndi mu cyaga gipfa amatwi. Umudamu numvisha ibyavuze kumbe kakagoryi karase kaza gutanga raporo.
Susana muka boss ari ku ruhande rwa Tailongo ni ushaka kutugambana mana pandai tu Talong setting dia punya game Tailongo umukino yawupanze neza beli mah babi wasanga nayo mwana ashaka yaramuguze Malik tolong laki dia kan pasu boleh nak tikam Malik ari ku ruhande rwa King Tailong tu lah gusa umugore ari ku ruhande rwa Tailongo drama Latin ntago byumvikana Talking sudah lama umva uyu mudamu aziko King azabyuka Tailongo ari hasi orang dia punya anak dia byanga byakundi umudamu ashaka yakwica umugabo we kugira ngo ahabwe ifaranga na Tailongo kau tak mendengar bercakap mwana ntago mbyumva neza percaya ntago nyizera apa lagi lu mau tunggu utegereje iki lu sama King pada ushaka King abanza apfe ngo nubyemere sudah tahu dalam ini tempat ada hantu hano hantu rwose tusana bari mu kuzimu reka tubita umudamu tumurimbure bive mu nzi turi mu mazi abiri gua padang ntago nakwicuriye mugore sama King jaga sama dia nasezeranye data baje ko nzarinda umugore n'umuryango we n'abana be na famille yose na business ntago nayimushyira King ntago nakwica umugore we kandi nawe ari wowe nibwatinze je hakuno Tailongo avuye mu kazi niyo avuye kurangura imogi numbazi mugaga cyagiye kiri hakuno Tailongo dulu tak ada orang berani masuk dunia tempat lo sekarang bashaza abantu baragutinyuka gusa bisa nkaho teri watari yaje makazi urago nifunga umunwa ini KL gua tak dapat gua punya uang balik mfite amafaranga muri kwa Lampuru na muntu cari demi nyawa uriya mungu ndamwica sha gua kasih honeymoon kiri kuri mukuru wa Jane w'ikivuga King sudah ada budak baru King afite undi mukozi mushya lagi gila ararwana rwose akubise amasore bose ijoro ryashize siapa mau backup sama lu lagi ninde uzakurwanira video bladaikan nta muntu nyine kabaho Malik yicukuriye imva ye ajya kwa King belum pernah hidup panjang ntago azongera kubaho Tuhan abang Prada umva urupfu n'ubuzima byose bitangwa n'Imana sekarang itu nayifuza kureba icyo uri bukore susah lu cakap mbega ibintu bibi mau tengok sekarang nibwatinze barerekeza itu kurap gua tak ahubwo King ni ufite ibibazo byamukomereye kuko amaraso yangiye kuzura amaraso dore umugore wa King yego awak cakap sama Tailong abwira Tailongo ndamurangiza muri ijoro King ndabwigiciro ndashaka amafaranga yanjye yohereza umugore araho ndimo ndava ku kazi nerekeje muhira agire vuba kumbe kaga pagasi muri iryo joro umugore wa King kamukuramo akazi usenze sana rufende bavuga ko badashaka Sankara ukora akazi gutyo nta mikino kandi ubu wapfuye usurupa binat bose arongera agashara nakugambanira databuja uyu nawe araza agaparika bakoze kugubya nijoro bakoze kungura ibiryo muri hoteli yasohokanye agashike itu pun kerana abang deal we nawe manabanga bazatwingaho umunsi umwe dia nak belanja ke warung Pak Manap je tadi nak dibelanjanya telur rwose aho ushaka gusangira hose kuri iri uzagiza tugende tak sesuai perempuan cantik macam kau makan kedai macam gitu ati rwose umukobwa mwiza nkawe yakaba gusohokera ahantu heza bang tak nak Zati separuh jam nzagushoramo amafaranga utangire wiga gushira ryiza Zati tak kisah kalau kita tak mampu nta mafaranga dufite mu rugo ntago nakomeza kwiga terpaksa buat kerja ni nanabonye ubwo bushobozi nakigere ko nta mpamvu mama nta muntu basigarana ni untuk keluarga nanti kandi byuko na famille ndabishima numajula umva nindangiza aka kazi nzatuza ngaruke muhira nigashike baganira gato padahal wabang tapi sebenarnya nubwo mama yakwirukanye gusa mu byukuri ashyira amafaranga juga main bagi tahu utabwira mu makarya yaguhaye mugenzi Malik afite agatima ndamushimira Zati araga rufende kazi imbere makan di hotel Zati tahu jabang rwose ni mukuru wawe mushora amafaranga n'ujya ushaka aho bagusohokana yikunda mutyo Malik shaho don't worry wowe uzajya umbwira ushaka gusohokera gusa kau pernah kena pinjam kumena rwo n'uruzingo we apa salahnya kalau aku jaga warakaye cyane iki kibazo cari lelaki solid di zaman begini tau barahamagara halo yapfuye ntibwatinze sasa Padiri Senkemiri ku munsi wo gushyingura dore ngo barasembura famiye nzakwica nzagushyingura uri muzima hano barasengera wapfuye dore ngo barasembura famiye yose bazi yuko Tailongo arayishuye umugore shaka ntabwo yakumva ngo nyina yapfuye ngo nuyumve ko ari Tailongo King nawe n'undi murwayi akabikoze karaha umwana agende yasaze amabandi yose azi yuko Tailongo ari we wishe umugore
ntibwatinze ruwaje yasaze Lo, balik. Malik genda gake Malik yaje n'umujinya akabikoza arakazi Keluar. Bino akigoryi musenzi warugoryi Kau baca kat Ajib. Ha? wishuri ya mugore ushaka iki Arang lu punya belakang. yaraye maragambanira boss mwana Lu kawin sama dia mah. nagomba kumvana mu nzira bamunya mpaka biserwa sha Kau sudah cakap sama lu kan? Kau bersetan ni benda. nakubwiye ko nzabikemura wa kuki wamwisha wa muswa Kau muka apa, Jib? ntaho baye ibyo murabakubwira Kau telan apa, Jib? kasi ubundi ufite ikibazo Musuh dan selimut kita. nimba ari umugambanyi ntabwo twakamwisha Benda boleh borak apa? Benda boleh twakagavuganye nawe tukaganira jadi besar ni, Jib. gusa ikibazo cyakomeye Salah kena cakap juga. aba bandi yose yakingagiye kwataka Tailong Tunggu Malik jadi mayat. Hah? Kita semua jadi ulat. wa musenzi arabikoze kugira Malik udapfa Jak, pal gua supaya orang boleh terbang tinggi. kugira bidakomeza Punya. uriya mugore nawe yashaka kwica gwaye uburozi Kalau lu tempat gua, Malik kau bikin sama apa? iyo buri uri mu mwanya wanjye wagakoze ibyo nakoze Kau sudah cakap sama lu, Jib. Lu mau ambil nyawa orang lu, ambil. ndakubwiye ko nakwica abantu ubuhanzi nta no kwica nawe muri gurupe yacu Kau kena bayar balik, Jib. ku bwa kingi uzabyishyurira Balik, Jib. nta kwica umuntu wo muri gurupe Lu rembat orang yang selamatkan lu, bro. wa musenzi urimo aranyifataho gutya ariko yatabaye ubuzima bwawe gusa ntacyo bimbwiye Gua hidup. Gua bangga mati di tangan lu, bro. wanshyingura ndi muzima Sebelum lu byaruta ngapfira mu maboko yawe gua nak lagi. gusa mbere yuko unyica kamubwira ikintu kimwe Gua bikin ni semua. Asal gua nica uriya mugore kuko nkunda gurupe yacu y'amabandi I love our gang turi umuryango bavandimwe mu maraso neza cyane blood brothers Jangan bunuh dia sekarang. Malik wimwica ari muri kondisiyo mbi amaraso yatazakuzironda wimwica Malik yicujije birahagije Malik amaraso yakuzironda hewe tata we umugenzi kabakijije haduye Sabar, Syak. shaka wihangane Aku tak tahu siapa yang buat kerja ni. sinzi uwabikoze uwishe nyoko Aku dah suruh brother gusa nabwiye umuvandimwe wacu ashake umwicanyi kumva aramuzi ni Malik bavuga Baik susah seorang lu punya badan cari ya. nta mpamvu papa yo kugira ngo utume twumushaka Kau siapa bikin ini kerja? nzi uwo ari we Kesian no itu orang. ni umuntu woroheje mugiriye impuhwe Semua orang sembah sama dia. iyo afite imbaraga abantu baramusingiza Sudah susah sanggup bikin ini macam. gusa ni vuba akajya hasi umuntu wese akamukandagira mu mutwe nzamwica n'amaboko yanjye ubwanjye Kau kasih cabut dia punya nyawa. nzatwara ubuzima bwe Lain tangan. kandi vuba bidatinze njye n'ibiganza byanjye nzamwiyicira Kau punya brother pancung kau punya brother ni bini. mwana ibyo bavandimwe kwicara umuvandimwe akica undi ni ikibazo Macam spek dekat ubuzima ni agaciro ufite muri aba akazi turimo Rasa macam gua ni gangster Colombia. mwana abanyekolombia nibo babikora dulu sampai budak-budak Yakuza pun minta tolong gua. abayakuza yewana nibo bagira ibi bintu umuvandimwe bakamwica imbere y'abandi bose Tapi gua rasa ada betulnya kata Ajib pasal Susan tu. Aku tak kisahlah siapa betul ke mwana ibintu ni hatari biriya kabisa sasa ntibyatinze uyu nguyu bamwishe afite cyagiye hakuno bahurira mu bikontineri na Malik ni Tailong Kalau gangster bikin reunion macam ni banyak bagus ha. ewana byakabaye byiza kuba twiyunze cyangwa tugahura uyu munsi Lagi rapat tau. Lu kasih rapat lah. shaka ko twegerana cyane se kamanze ngutsinde turwane nk'abagabo sinkeneye kukwica shaka kugusebya imbere y'abakozi Banyak leng-leng. mwivuga ubusa Atas orang punya kepala. muhangane bive mu nzira ubundi utsinda ayobore Ayah. Abah lo. Malik ayobore cyangwa Tailong Lu naga besar. Lu yego rati yo ni ingingo tega. Sama samurai lu sembelih gua. nimba uzi kuri indwanyi nziza reka bigaragare twubahanye Diri sebab kau punya bulu lah. bafite ubwoba sha Lu kalau sembang ah, pokok pun boleh tembang ah. nta birenze sha duhangane nk'abagabo Macam King sekarang. abandi ari aho Hari cium bantal. Hey, ubundi King ameze ati palu ah. Kalau shaka ada sini ah dia. nakwizeza ko iyo nyoka aba akiri muzima Lu punya bapak apa boleh bikin? yesu yakaba yaje gutaka kumanika amaboko Perempuan mau tidur. ameze nk'igipupe Biar dia baru tahu. Malik, lu mau jadi Superman sama King? Ha? Lu bari gushaka kuba Superman bafashe mushiki wa Malik Hey, naye bamushimuse cya Tailong kau jumpa si. reka uwo mukobwa agere tubikemure nk'abagabo Lu jangan cerita banyak ah. funga umunwa zana amafaranga yanjye bikemuke bajya kuzana amafaranga kugomboza mushiki wa Malik kumbe shaka bashyira inote sha banaga igikapu cy'inote bamaze kuzibika Gangster bodoh macam lu orang. ntago ndabona ikipe y'abaswa nkamwe Tak kuliah lahat tau. kumbe shaka afite iminwaro hano indani Bibi babai. Malik ubwire mushiki we ko ari we kigori cya mbere abandi bakora mu makoti Adik Ipai.
ubu ngubu ni muramu wawe mushya twaramufashe ku ngufu hari uwayizanye shaka abatobagura nta mikino agiye afata mushiki we mabandi ku manywa y'ihangu cyo bita umuriro ngoto mabandi akoranamo kazi karaha barapfa isoko ry'urumogi n'imbunda bandi tayari aje baya we sister itabari rukange bandi Tailongo n'abasore baratangira baje biteguye bose masasu Tailongo magazine zikuramo shyiramo izindi ntagwagarara masasu ku manywa Tailongo aracika ndani mu modoka sugenda kuraba karenji yinja muri kandi kapo dekapotable Mana molari aje kuri made wa muskawe tayari barasibi kontineri araskwata Tailongo arakomeza mu bandi buri itsimba kabakoramo kumangwa bandi ahura gato usubwenge kurema akakarenge to masasu yashiranye to akutaka muputase tuba lagi toje cyo gukina igitseto muhanda sasa Malika arakurikira Bakisekelo gangster iyi ni kabiri rimwe irahari target shaka yikoreyemo sasa Petit Frere nawe acana icyuma baya shaka yihagazeho abandaraha Jena warakurikira Grand Frere ari imbere tayari turore bose barashaka mugabo umwe Tailongo nakubwira Charlie Day today Sankara niwe mwumva kugira gutya barasakuno kontineri abura gato shaka ari muitanye asa wapi Beneda baya kumbe Maliki Tailongo yivira yukuri amaheju masasu kamodoka Maliki ari mindani mandi kumangwa Bakisekelo gangster kutoka the Premier Empire asizini modoka zitambika Maliki siri kwentegere mu muhanda modoka zirirenga bandi risubiramo indani Jena we yaje Lusambungi wacari ibyari imbunda binduka ibipfunsi bagaho bose business ni rumogi yashyiramo cyambere ajya kindi mukabavubavu mupagasi apagasi so gukunda basebuja baracyahangana nuzingo bari barwaye ruracomoka nuzingo rwivugana mugenzi warwo Luso wakati senze sha Luso sampai masinyo wale haya nicyo genda uruke sha ndabarangije aho
Marike aracacika nako Tailongo parika hakuno kureba neza umupagasi bamuhaye kare sye za wapi Bagabe ebyiri Lucia kama gua urimbwa shanda sasa Kula sudah kama lumia adik Kalau gua mushitwaye namufashe kungufu namwangije namwicunde byo umutima umunsi wose nyoko nabyumva n'ubundi arahita apfa kigoryi saza bajya mu mitsi tazavuga ko ndimbwa bipfunsi ku bindi dore filime sangana nka umusobanuzi Bagabe ebyiri gua main sama Pondan lagi ada fight ngwanye gusa y'umuswa Petit frere we bafashe mushitwe ku ngufu areba nawe ngwino mbafatanyisha bavandimwe ebyiri abasiranaga umwanzi w'umwanzi abari inshuti yanjye bahuje umwanzi Bagabe ebyiri Tailongo yarigenje ariko hano harimo n'umujinya bavandimwe ebyiri Blood Brothers hakurya hakuno acenga umuntu akubita bavade barabakoma sinzi ariko tu hano sinzi ko umugani wa wundi ngo babiri bishumwe kuri bukore bavandimwe bijyanze nzinzingora batakiri cyarimwe boss cyarimwe bayise Kale Gangster mabandi yo muri Kuala Lumpur Marike yambara umuntu bipfusi biba kunyama kiramuzinga cenga urugongo Marike aravayo ajyayo kigabo cyabazonze bombe cyarimwe Tailongo nawe ntago yoroshye Tailongo yihagazeho bijyanze Tailongo akubukuru karanga bana ni bato muzehe vuna imbavu musaza aracyakomeye Petit frere hakurya batakiri cyarimwe mugabo byanze Marike atangira asema risaza ryabazonze basore zananiwe basore bananiwe bose hasi ibyo ni ibyawe senang-senang lu mau taruh kau punya mayat bawah itu batu nisan cyeka mwari bonsinde byoroshye gutyo sha kamanzi nkururi kimogi ini Tailong lah lu kasih tamat lu ari muzi ko ari Tailongo cyeka mwarwana nanjye ayanga cyambere no kubanza nkuzi imirambo yanyu inyuma yacyo tegeze gutya kumbe ni murapfa Marike ni muzima ariko aba bana bumva ko nshuro yakangaye sasa ni swingi kujya hapa ridunda arya wa mwanza kwiye mugara amenyo yitwa nde arabanza aridunda cyazengereye kubera ibimugi kurya cyazengereye aridunda kurya kuno nishima yaturutse aje ati bipfunze umufiririzo napfuye ngwino aridunda urubona ikireba neza mufiririzo rugondiyene ayiwe baburetse wa mwana utanyica kiremera kucyingasa garuka urumogi rumushiramo mwana yazibukiriye arega umusaza wati nkonji
aka ni agasuzuguro, aka ni agasuzuguro, aka ni agasuzuguro. Ayiwe aparika nabi. Garuka garuka fata akaguru. Arangije muze uko wapi? Agiye gukanguka. Marike yazonze ikigabo inyuma ye, yibutse uburyo cyafashe mushyo ku ngufu, cyambaro no magunguru, box mifunsi byose nibyo yibuka. Kubisa umugabo aramunoza. Salama petit frère nawe jinya yibuka gifata mushyo ku ngufu, box mifunsi aramudoda. Sasa byose byatangiwe nande? Petit frère. Tai Long bamushyira hasi gutyo. Arangije aza ku modoka ya Tai Long, fata hakuno urufito mu modoka y'indani. Arindi yaparitse. Haya, sayo. Yego muvandira bisoje mwana. Shaka wibuke nyina yasize amwoheje ati mu nyuma birangira. Wa guarantee. No uzayobora kandi uzice Malik. Sore muto ufite umutima ukomeye. Mentao. Dega tugende turyoshye isoro. Mereza amafaranga yikise. Ubeke dia belum habis tau. Lu mau ke tas? Baka birangiye amafaranga ndayihera so king. Jai. Ige hospital dulu. Genda usure mama muganga. Ameze n'abararwaye. Abima amafaranga. We na petit frère biyunze. Barishyiramo. Murangiza Tai Long sha. Last time, this one does for fun. Iriya mwe Malik ni isigaye. Ejo Tai Long. Bare muvandimwe. Yezo ryawe ntabwo rigenze neza. Haruwaje hakuno. Malik. Gikapu cy'amafaranga. Arangije amafaranga hakuno. Umutima mwiza. Malik. Tidak, Lek. Ese neza? Adik di kamu mana? Okey. Muvandimwe ari hano mu mushiki wawe. Gua udah banyak susah kan lu. Nah, aku okey. Ubu wagenda ibibazo byarangiye. Ntugire ikibazo. Kamu tengok mak gua. Balik dulu. Nshaka kureba mama ubundi nicomokere. Nyina ameze nabi, ari hafi kubagwa kanseri yo mu bwonko. Yaje kureba nyina. Kanseri ziri ukwinshi. Hari kanseri yo mu bwonko, kanseri y'inkondo y'intoryi, kanseri ni nyinshi. Hari kanseri y'inkondo y'umura, kanseri y'inkondo y'umuhumetso, ni kanseri nyinshi. Nyina kanseri arwaye niyo mu bwonko. Tak pernah ada niat nak menyusahkan mak tau. Mama, ntabwo nigeze nifuza ko nakubabaza binde bigera aho. Yang Malik dah buat ni. Ibyo nakoze sebab Malik sayang kan mak. Ni ukubera ko ngukunda. Dan Malik nak yang terbaik untuk mak. Nashaka guha ibyiza. Percayalah. Unyizere. Malik dengan adik-adik semua sayang kan. Mama, twese nubwo turi mabandi turagukunda. Malik tak buat salah mak. Jadi Malik tak tahulah. Sindi siwa neza. Kalau Malik ada masa nak. Nimba mfite igihe gihagije cyo kuba nakwaka imbabazi. Di rawatan semula settle jadi mak kena sembuh je lah. Kwa muganga namaze kwishyura ndakeka kuri bukire. Kehilangan mak. Sinshaka kukubura. Ba petit frère rwumva. Mak kena ingat. Mak kena faham. Gusa ndakeka uzabyumva nukira. Selagi Malik dengan Jai hidup. Njye nagiye tukiri bazima. Kita berani mati untuk mak tahu. Tuzagupfira mama. Mugenzi narwaje
bwumvishe arimo araganira na nyina. Nyina mugenzi nk'umubyeyi muhe n'izabura. N'uwabyaye Epifura aramwihanganira. Gisa kibati ntabwo yavuye ku birwara baye muzima. N'uwabyaye Semungu nubwo barirwa baca imitsi ya butu yarihanganye. Tak lama balik faham. Mak jangan. Mama nta kibazo. Anak-anak mak tak pernah sayang ke mak tau. Utazatekereza n'umusari mwe ko tugeze tukwitaho kandi umbabarire. Saya dengan Zati ada kat luar. Kalau mak nak jumpa. Je na Zati mushiki wacu bari hanze nacyo ukeneye kuvugana nabo no kubabona. Nge kagende kiritsimba. Kumbe nyina byose yabyumvaga. Yarimo aragenda aca kuri Petit Frère. Muvandimwe brother. Sampai bila pun Mak tak akan faham apa yang kita buat. Mushmama ntabwo yasobanukirwa kwitwa kore famiye. Mak akan fikir kita jahat. Iteka azahora atekereza ko turi babi. Ibyo nimureba. Tak nak faham ke. Kubyumva cyangwa kutabyumva. Jalan kita pilih ni siapa yang suruh. Ahubwo nitwe tugomba guhitamo ubuzima tugomba kuhura nabwo. Terima. N'ubuzima bwaduhatirije. Ntabwo aba yabyumva. Kagak jadi macam ni, kau jadi macam ni ke? Ushaka tugume turi amabandi. Mak macam mana bang? Mama ameze ate? Aku tak tahu apa lagi nak cakap dengan kau Ajay. Je sinzi icyo nakubwira kintu. Rantang macam tu kau masih lah salahkan dia. Mak mana boleh terima kalau anak dia. Mama arimo arafarana ngo ntabwo ushaka ko yabyumva. Sultan. Korang semua tahu ke bapak larikan diri sebagai hutang? Mama ataye, data ataye mama. Aku tak nak korang yang jadi ntabwo natwe twamuta. Kau kerja makin boleh bayar hutang bapak ke? Hah? Ntabwo mama kuba arwaye kuriya ubukanishi bwamukiza. Aku cari aku. Twemere tuba amabandi ariko mama beho neza. Abavandimwe ebyiri burwayi afite ni bwa burwayi avuga ati paka bupfanye. Ni nko gucika umugongo, kugira ikibazo mu bwonko niko bimera ntibujya bukira paka upfuye. Bivuze ngo hancur semuanya sebab abang. Family yacirangiritse kubera wowe nawe wari usigaye. Yeah. Hakuno shaka. Kautim. Bisa ngo byarangiye. Sinzi birangiye ni ibiki. Sekarang ini KL punya surga. KL igiye kujya mera nk'ijuru noneho. Lurasa neraka dunia mari. Ahubwo mari kugiye kujya mu kuzimu. Ntibwatinze. Polisi yaje hakuno. Ati mari kagiye kujya mu kuzimu. KL cyangwa se Kuala Lumpur. Imere nk'ijuru. KL. Mama. Polisi yaraje. Nyuma na nyuma. Ya Allah. Mana? Inilah hari yang paling aku takut. Natinye uyu munsi igihe kirekire. Datang pada hari ini. Gusa niko bigomba kumera. Paling sayang. Pelukan aku. Ubwo abantu bankunze cyane. Bumbi iki cyaraje. Tayilonga amaze gupfa. Aku di sini. Birarangiye. Cyicara mu mafaranga ya Tayirongo na yasi. Cyogera ako kanya turigisi. Shaka ni usigaye. Utarabivunikiye. Berjuang bermati. Nararwanye nitangira umuryango wanjye. Tora amazahabu. Karena aku ini salah. Gusa nibwo nyemenya ko ibyo nakoze yari amafuti. Gitangiye na murumuna we. Dan aku terima ujian darimu. Ati mugenzemera mfatwe nabi gusimana ndabizi. Dapat selamatkan ibuku. Nitegura kuzatanguza bwanye kugira ngo ntabare mama ave mu mvura y'umuzima. Ndagusabye. Selamatkanlah ibuku. Mana uzatabare mama. N'umuryango wanjye ari umushiki wanjye na murumuna wanjye. Tidak menjadi manusia keji seperti hamba-Mu yang. Ati batazabera umuryango igisebo nkanje uko bigenze. Nisengesho rya Mariki. Mugira ngo yanyu nashizemo yari Sankara da Premier abagiye mwakoze kuza murabeho ndabakunda cyane cyane bakitaga KL Gangster cyangwa Kuala Lumpur Gangster ndabakunda cyane cyane abafite yanyu ngo ki abafite yanyu mwicaye turigisi hasta la vista.